Ejanaso. Hey. Janaso. Ya kwaje butai wodi no sa. Ayeyi. Ojamo Ilaja si awe ranye Abraham Yakupon Jiampo Yakupone Eje tre utumio Amurumo ape Namrani Yakuponi janaso Ejanaso Sene janaso Neradina Waye Janaso, Janaso, Janaso Radina waye Eba Radina waye Basi mix Pierre Sundani Sarani Dano Yemani Narabe Fufro Unyamani Narabe Siso Ebia now yo boni Ujani Tijubo Ebia now yo ni frani Ujani Tiwani mio Nasa yo yeni swa Ujani Tiwa yo defo Ejana so Ejana so Neradina Waye Yesu kasa obi kamyo. That's right. You're to be an officer, Jabino. Oh, yeah, to Tumprede Yakopo. Didn't I'm with you. One crown and in his soul. One Macama ain't you. Nigana so. Yes, sooner. Why, yeah. Nigana so. That's right. Move on. Hibba. Janaso, Radina, Waye. That's right. Jordina comedy metino. And Radina Kubani Nijani for fear. Yes. Jumba, you are away. Okay. Right. Abusia ahaya Sompa 93.1 FM. Esunie Sompa TV so enso so ena o hwemie. Dwumade ne din ene Hour of Hope. Kwasiada bia anopa nonso ekosi nonkono empire mu ena osomfo minister Kofi IBJ. Mene mabedwafo yedi dwumade surunkoin ebrewo ne de ba wakwan mu kokobonsem wom enkranhyesem wom na yedi the secret of life no so ebebrew mamemfa enchia surunko ne aseda kase pam ema otumfo nyankopon wo sede
na wotwe bia no oboye ho ban na woboye chidom ewo dwumade sronku ya ye de ba wakwan mu anopa bia sanso na asida kese ne ntia sronku enkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster doc anopa be bia wo bia no otumfo nyankopon to no bo ase na onhyiraw na wanya okese pa erade nhyiraw pi aboafo wo fidiam ha no so nyame enhyira mo na wanya mo kese the drip god na nkasa azuka ebomichidom King Solomon the champion man solo King Solomon so ebomichidom you say King Solomon ne nana safu kantanka ye be challenge amomo nana safu kantanka ese wo Sompa kra ene King Solomon wo Sompa kumase ya sankrofo omienu why na afon pa first be some months back na me ka o team no but say dey me ka team ni ho bi entino King Solomon ne safo kantanka why na afon we a from who is who na safo kantanka so ebomichidom David Dollar ebomichidom systematic press ene papa toast mu nyina etamati ana ekoba jesi sempremo enso so etai mati medofo a wo hwe me na wotie me anopai say ye TV so na wote nka say ye radio so na wote nka abe fontentan fidie so na wote nka de me ka kire nyina say medawase pi na otumfo nyankopon ento no boase na wonhyira wo soronko kwa so pa esan say wo na wo madwumadie no eye dwumadie metiu nsem bebre pa minister ya nhwe no pa yentimi nkwa asore yentie awofo puna yentimi na me pa chew nyankopo onhyira pa said they will see dimachi wona follow me on social media bimu ba TikTok ne ade wo minister IBJ ne so ebe follow ye bimu so Facebook wo Johnson edujamfi ne so follow me mu sam krofo nyina na mama yemu aye dua ye koye nkotodwanim ebompaye esre nyame se onhyira mo pa mo na mama ye tena pono ho se yesua de a yenya kokoduro edi sua de sanse mudi achi na mutaye na chi nyame onhyira mo pi na wanya mo kese anopai mabedwafo atena se na enyasem ketu akra wo fiduam ha mame ntumrika na menkoma mabedwafo akwa aba okọ asokori mampon Gundis Park opposite wonum na wo ye wo mami bi ewo ho a wo ye fashion designer kese pa your friend Veronica Fashions and me mami my so privilege say wa ba be wo me ewo fia ha sis me mo akwa ba no pai ye ja wo hene na pacho bibia boko de Nyankopon adom me ho ye pa nice one mo so mo ho ye awrade adom maame ne ho ye nyame adom ye ho ye pa ye ho ye pa right abusia Veronica Fashions na wote ne nka no mami ntumrika enko esresu feyiase na uduru esresu feyiase a ba bia Jasbro filling station no wono ho billboard bi si ho me ba cho we no billboard na kese na me ka ho asem no enye ketwa kese no a Lady Bishop bi ne ho ofe o she bishop fo chene sa na wo daso na bebrenu bi o ha ya na ma esemiti he brofo no nche da nye papa sa wo ho nti bia Lady Bishop Joyce Atano untimi shada mosa wo de also wo hwe Mama Coast ewo asafo friend Nazareth Sompa FM anopai Mama Coast ewo menchen efiduam ha me de my privilege because nyame mu mpanimfo sei no so betu na se ahomache se pa obefiri esreso wa bedru ha no ya dumbi mami nkoma me mami akwaba mommy bacho me mo akwaba no pay ya eja bacho na bibia boko de so adum bibia boko nice one so hoye erade adum mommy me hoye pa mommy nyami hwa opi se kwase da bia obo me chidom ai last week minya course bebre twen mommy ama na me mesremo mommy ko branch foforo mommy last week branch be na wo ko ye no me ko Jacobu abuakwa Jacobu. That's right. Me will be obo my soko offense. And I'm obi wo kokofu asumenya.
That's right. And I'm a waterma. Come to 1 size 18. Wow. Mommy, there's one thing I mean, share my chef room chain. Baby, and Yami, what pay a page word wrong. What home Brazil crown and not ding. That's it. Me papa. Safwa or the mammy wa brabum. Or catch him say coffee. Enipa bi o pese o huri kosru biano. I just say okoto. So pese o huri kosru pa. Just say okoto. Na papa de say ki we mammy free me mofrase. Eno ha ne de nam. Na mihia obi anyame apagya no wo abrabomu aduma chede mu na se osan bre ne ho ase a me sa nipa na mani bre no so obi a why lifted wa abrabom na osan wa ho brase on say o ti obi sika na wo de wani bre me mani bre obi a opon se nyame apagya ne nyina no osan bre ne ho ase eno na tere se nipa no wo bre ne ho ase pa na ye obi mu wo a ono de da wo de da fom nyina na ye se oni ba bi gina wo de opa pon bibi kakra bi ma no ho na be hu ni subai last week ye di nkomo na this week no mesa di sa nkomo no biem ye di nkomo fa adamfo a wo ye demonic adamfo a wo ye satanic adamfo a wo ye monster adamfo no okura sunsun bone san komo we no e wo se na meto aso because obi sunsun bone ekura no kura bone ya ho ya o wa ho ya sunsun bi woni mu a wo kan wasam kire na sa spirit ne bebo agu sa nipa no na wona ne ya damfo last week na pese me bo video bi kire mo na nkomo ne ekwa akirima video no mentimi ammo ntimi hye mo bo se mebo sa video no amamo MCR me video na ready ya mama me enhunu aha sanye ready so a mama me enhunu na yenhu de ye Babjo, are you ready? Okay. Me pacho ene nkoma ye di no. Mixture of a whole lot of niema bebre. O yes demonic, was a satanic friend. Na na kra de was a killer. O ye medra onya wobeku. Me ko ho video bi on social media. Ade bi enkrofo bi di sister bi edi nkomo na sister no me refi ni din kakra. But the credit my Mrs. Penny Emilia Brobim said in Jumadie Okukusekuso and one mammy a dinko. Na mammy narrative quiet fast one on one and none for four. One no more cartoons said D. Ewa dear Bakuma. Woman sat them so much me poison. Last week I make out say you are down for people or you satanic or you demonic. Or better me know what to said D. Ewa dear Bakum, Kwansai Bakum. And so then sana ya poison or ya baifuo or when you bonny or bet me a coon sani panda me kind of wasam trewono but your mama yanko tie video we mbra na ba ye beto ayen komodie ne so say bakum bankran ye na fofo mi ensa me ba cho san sia ma me why eti omo ka kire me say once be the food poison e wo kuma say and some bankran ye na fofo mi ensa eni nam eti omo ka kire me say one Saturday mo se yenko na yenko didi e wo baby me pe fufuo pa ni wa esem enti ye ko no ye ko duru ho mo se rere nkwan pa ni fufuo chale enam aguso me so e na me ye peyi me na me yi sika na dia to table no so we aduane na ba ye di aduane ni si ope we se aduane ko no me kon bi mi ni biem we se aduane no me kon bi mi ni biem mi once na ka set ye 3 nti 3 ne ye nyina na ye be di aduane no wo bo nim enti me didi nso a me pese obi beti manim te se bo ni ni me pese me te ha nko a men fi ha me te ha enti I say omu nim me enti me di me side na me pese obi ni nsa ba no we di ni nsa tu mo te ba ku mienu o se ya frɛ me se me papa yare enti me ko aba
no gya aduane ni di ba ko no sisi yese ne ba na yare ncho no so kwa ba na no so gya aduane ni di na me tashe aduane no so na me di de me di yi me na me hweye all not knowing omo de to omo remu na omo de to aduane nani mo ma me se me niwu enti ma yiri me ho adi fufuo na kama hwe anyame oh man felishi na mu me wiye no say ye di wiane no monsa I say Saturdays well me so kuma say de Saturdays nti ye ko die wie we kwa kotena da bia no monsa nti omo ko ja me no e ka me nko na me fa taxi say me go back to one so kwado wo petele na me fa taxi say me fa taxi me say me yam ye me ya na me yam na ye me ya na enye normal me to painkiller say me no ba I say obi this kind etwitwa wo yam niema o ti ade ni sharp pain e kate no tina mi tina me kache driver na say ya de ni say ye me ni dey serious one fa me nko me drew hotel ho ayeda eye hotel no but eye obi fie on you so no as hotel nti eye fie e na me drew fie ho no sister obi a me nante kama no afi na me ria me makon mi mu na me dem nsa so ma yase madam funi ni ho ba ko no su ni ho obi ani ho ni nia be ma e na e wo fie ho na me friend say me bre o me boa me no fa me nko dem na me nko da kakra bia me da ho kakra me sorry no na ekọ 2 a.m. to the other side sankwa na na de ne ye me na me friend guy ne say me sre no mo me na me bre guy ne ba ye no tam me ye ko gina buokrom na me te buokrom o de me gina akọ no de me call clinic me da honom doctor fo aba ya hwe me ye hu de ye me ma run test e Saturday ade echi Sunday go na ya homachi doctor form or but nurses ni omo be lab no omu ni ho it's a Monday morning minia na me da so dampemu na me bre enti all of a sudden obi a me ma fa me car ko duru a me ye okay no na fe madane obi a wo se de me tu akonwa mu na ye pia me kosa me tise nkofo bi gina omo ka lady pa ye de ne ba no ye kama o na sisi omo bubu no doctor ne say o hwe poison me ko na me nte I didn't know what happened to me. Doctor ne say o hwe ade ne poison say de na ye mo ne ye no de otimi say nti no omo de na ko inside ho na me ko da ho ye ko ye ne ma ye be ye nyina me ni guso nti me bre ye wo pane na wo say wo yira afi bibi mu oba me bre ya na me ko da ho doctor for ne say dia ye ne dia say then I say me nti before answer me pese e bia omo ma me transfer de me ko baby me ka say omo fa me mra Accra na me nko kolebu na kolebu for enhwe me o se me de be ko kolebu dia che se me sign krata bi e de to hospital o se me ko na bibi ko ye me a e me na ma fra me wuo omo mfra wuo woni se plane so omo pene ma mfa pane no enhwe se drip system me so me di drips 39 and pane 40 drip na me nso so woni se me nso me wie na me paye drip 40 no 39 and pane na 40 obe sign am because me na fufu ya me kan o ma dwane agya me ade ni sie so mo pewuo enti asem ni sie no obi akọ asa time me da hospital or 2 days no na obi a me share me se bi akọ ese woni ebusua na bia amaba no so me busua ni bia ni ho me ni mo bia enti one guy ana guy me se ope me enti aze me ne e bobo nkomo enti the guy na me friend se me sre no dia tu ni me da hospital omra no me sign ne krata no I saw him be a death warrant. I saw him sign the biato. Almost sign mommy. Guy in the guy in the social crata no say that be mommy. The say yo no. You see with the poison. You were waiting you. I was saying she only see so na wash it was system no. Na say o see me nkosa na me sign na ko tena play ni mu na wu a. Na ya kasa wine na ye. Obusuafo be blame me. Na me frɛ me papa. Me papa so e penny pa. Na oye chief fire officer penny pa our headquarters. The whole Ghana. Na me frɛ da me say da. Oba me wu. Mole ye mi I said, Debbie, let me talk to the guy on sign the crat animal na brefie. So be wumpo be wuto me so wo me fie na me hu. Na guy ne sign the crat animal na me je me niema. Bill ya no de me bank cry. Me be drew Accra. Me papa be gina airport ka me de me ko fie. Be 6 months na me nante. Me dampem me nan nyina bu. Ndi ya wa asemu ni. Nipa na o ye me sa no. Na me hwe no, e hwe ne ba. Na me ma wo that time make say na ma wo me ba no me ja me ba no Accra na what 3 months. Yeah, it's a serious story. Me ja me ba no won kran na ma wo no botumi me nsa say me koye adwuma me koye na ma basisi a be hwe me ba na me ja no because na on itina me fa ma no enu mu no na madam fo no so sa ono so awo 3 months
wo Kumase ho enti no me ne wo ho a eja me hwe no hwe na because ne kunu no wa brochire gae ne hwe no asem ne ye ne ya pa na me fi mu fi ye no na me ka asem me de yawo na me de ka asem no me si o yawo a eni aduro ade e betu obi a nipa ne be di yawo na brabom ana ade e be free nipa ne nsa nipa ne gene ho nse ne ho asem me na ento no wo mo ye me sa abone no sa ade ne ento mo 2 days me ba ne papa ko okay obeso me dey na me dey kasa nya me so tie me mpaibo me bompa yegu nipa kono so because me da ho 6 months me webusu a me feedi I have people looking up on me I have families me mama na me chat so but in the family I'm like a breadwinner me boa ama afufro nya bi mpacho watema se me nia enti na ade ne to me no o me nia no me se mewu enamfofo nim se mewu na obi ni papa ko pew wo yi mi efiri ho sebe sister ede na wo me ho kuku se ko de na wo nche ede na wo me ho a me that moment no sebe se mi wu na ye de be ma wa eye forever something na obenya nipa nye sunye na ede ti atomo so nipa hu okay enipa nye sunye na ye de ti ato no so eno nti enipa hu ai bi ka kire wo se wo ho nyame pagya wo wo ma wo from no I'm for madam for why wo de sasem ya me ka kire Ghana wiase nyina nka se ho ena no ye dwe na na me de me dwe na me kwasea e panyinche tie asye do wadwen ye so obi do ono na hwe one ne ma na ba bi asem ne ye me yakora ne se sister no ono na ye breadwinner e wo na busua mu sister me srew hwe wo hu yie wate enipa bi edidi wo wo nsam nti no me srew wada hwe ho yie because ye mu bi no ho ye yabusua ni da so ho ye say mi kofi abi je meti hai wo be kumi ha ho na mi ni afia safo abedai mani abri nyina mi kasa bebrebe nyina no ne say nipa no obeyi wa free ho no nipa no obe hawa dwene no oni akiri wono mu ko tena enye se aduane no we dinidie na we dinidie o eye sa apotoriwa ba akum ne nipa miensa te hu didi eso omutimi sasidi in poison hair omutimi poison sister no wabra no omu ne tun sadidi ewo kwansakuro ana wadwe ya o say oh we don't ntimi nyame hwe because da bia me ne kwa me ne tun sadidi oso mutie aduane ba akum yenu no we si ya frame ha we si ma yesi na dwen amaso ohun ye fufuo ba ko sister ekokodi ye no otimi abubu edadam 6 months ana ye hwe ni wuo oda so jadamfo di on me se me no kasa sisi e bebreba ye kan nyina obi ntei last week na me no di nko bebre se wadamfo bi o ye satanic no besine anopay me se nra obi ni nadamfo pie nra najo se mu fie hono ya na ye tupunu meboa nti ukoda wadamfo fie because hodie hono wo ki otimi bie puno no ba wu pie kura na wan hye anya wadwen se umma ti wan fata de bia anopay obi adamfo pie to na obi ba be hye obehye na damfo atade last week me no di nkomo se wig bi kura mpo bi ba o mokwa wo de kokko wo sa de bre wo no wo share wig no se wonya chronic migraine uti kura ya wo ya odwene ho a won ti ase sister uti bi na ya wo ya na wanu madura nkono nti wontimi tracy hunu se free da wadamfo beje wo wig na sa de na to timi tam watade na de ma wadamfo ahye Mrs. Sister B share
nadamfo atade a nasa nadamfo beji na atade hye ya osade bre wo hye o skin no krampo no sesei rashes agu ibebie wani o ye woni me bi ho a wo fa no tra nipa cho enye tra sa enye wadamfo bi akura na wo huna matade enko krampo no ye yima no se wonyimfa me kan okura kire o hwe yie na ye wo adamfo bi wo ho a ya soma no aba wabra bom so wo mesel so ofirifie so ofira bonten ya soma no anopai me pese me ahwefo ne atiefo bedi nkomo pii efiri be bosumi ni na me wadi adamfo ho nkomo na adamfo a ye ni wudi ne ho nkomo no last week me se wo ye satanic we demonic ene the demonic a wo ye nyina no so wo ba be sey wo be yiwa firi wo kura wo be eliminate you sani pano na me kan ho asem no na nkani pa odidi ma obi didi die kietimi poison no ah nti kofu omo poison ni pe no omo anwene se on the tree omo ma school fees me dwene ho amenti ase o because ka ba bi edidi ho de nke ense ho but anya onu nti no aye wo nti no obeyiwa firi ho se me meti hoi nipa ono wo boa me ho kire me a otimi ma me bie denti no se me yi ni firi ho he obi beji ho pa na ho kire nti obeji sika a poison wa yi wa firi ho enti wo de koso afa nsem bi yi wo ho ano na da beto no ana be wu sese akofi abi je kan mami nkotie nwu we mra ye ba ye be kwa homa no so ai ye nkotie nwu we mra kinsolo enumra ye ready wo ho yanko what do you
bɔ nwom no. That's right. Sɛ wo de wo said your mommy tap on the 9 power DNA. Oh, sir! The power of music. Me call when the vina soft be preaching now. Soft preaching now can lumba nyumbi. Na lumba nyum nam sa abin wa ha. Na said the OC narrative, the lyrical content na onam say, "Hey, papa ye tie nyum." Oh wow. Power of music. Wow. Enyum to me wom. To me wom. Enyum to me wom. Oh yeah, dear. Right. Ebusia enyum kakra utie ye no. Mankasa bie mu kura mpo no a. Wo behu de America no. Ase edo won. Wo busuafo edo. Yo. Ase edo. Wa yonkofo do. Ase edo wo kromofo do na da sembeto wo no. E na behu. Asem warangasa na no asem shedam to da. Because asem to da pa say ya poison will be ana ya to wadu na nyame yi wa free mu a ka wani beda ho Kofi IBJ antumi a na me fa ne matra oh o adwin bi sa adwin na wo no yenya bi pan oh me de me nyine obi ahobone enti obi anwene me hobone ubewu ntam wo de wo nyine obi hobone nyame hira wo ba obi twere wo hobone wo de wakoma mu ye fan ba de one unam no wasena no ba wo muna ne tirim take it or leave it san the we as the tear na nyu go yifre wofa oh na ma fo wo nan ya wofa me nya nanu ya sa oh kese wofa se ye ka 80s na me ka ho wa dwi mu do because baby a da nyu we me gra me hu oh za bi e she one time say enkomo bi a me pese me di bia no surprise on say adoma chede egu ahodo sometimes wo ho the message just drop with a song na wa kwa hwehwe aha wo fa na de o ma mi secret to abonti oh mia na me yosa mia na me yosa because I'm penny 40 me yeah aha sometimes you pia abonti a penny bi be hu me obi o 70 years obi o 60 years otimi frame is IBJ asem we kire madwen mama futu and it tells you the caliber of nipa omo hwe aha onse me sha save from na me kabrofo pa pani bi ne tiam na so da bi we na o kabrofo dodo and you say me ka twi we say o asantimam ti ofaya na me wra ho yeah GN tradition di no correct yeah no correct but no se enipa bebre nkomo wa akoma pa se ahote na ebo wiase no enye se sika ni Ghana o obani sika wo ho sika wo mining wo na bi nse obotom nipa boni 70 e na bi mu so omumu ani pa biem yeah na sika de wo fa sika wo ho akowi o police station papa ya o ye bisi mi ye obi papa no nyo bia nyame fa ye so mani gidin ewi ase no wo so de meme kura be court nam se na de wo lawyer hey as nyu na wo to no wo bo no ase odo chese wo fa ada nipa be nante aba wo nchen se ohia moa no mesere woni lawyer ho na nyame pagya ne ka right enti me pa cho me can't say buanipa. But there are people that you have to love them from afar. You won't go for me or say, there should be boundaries. Set the boundaries be. I say we can't take it or leave it. Hey, Mrs. Sikani, you are down for me here. Oh, Mwabia Buano, but you are down for no. Unim she crano. Ura despite ni easily gone Crawford. One said almost ya na for. Mother nebusia. Ma hia ni bi nkonko wuram sisi a. The only no mo wono. Obedane ne ho Africa koto.
they will pull you down. Nipa baako wa pagya nipa ten atwa ho ahyia nyinaa wɔ fam na yɛ ntwe ho san deɛ bɛyɛ wo dɛn ɛno ne poison bebrebe yi ɛno no edu tuo bebrebe yi me so ɔyɔnko a wɔyɛ demonic wɔyɛ satanic wɔyɛ monster ɛna yɛdi ne ho nkɔmɔ no na ne nyinaa nkamfo no bewie a obɛkum deɛ watwitwa wo nantini on the so watwa wo nantini deɛ wadi ho kɔnkɔnsa but deɛ ne ho pa yɛ nipa opɛ o eliminate you opɛ so yiw firi hɔ ɔbɛ cut your dreams short wɔbɛma wo kunu adane kunani wɔbɛma wo yɛra yɛ kunani amonamono wɔbɛma wo ma yɛ nyanka ne nwusia saa nipa bɔne ni na wo friend sɛ wadamfo na meka no ho asɛm no adamfo a wo ku nipa yi nipa firi hɔ asɔfo nipa bɔne for bro 5 madam nipa ba akɔ etu ka sɛ wu ekoso nyina na yɛ ɔmo nkrabea wuo accident bi ku eku obi no si e demonic accident free hɔ a obi hyɛda kɔye obi ka ho break bi ho adeɛ sɛ de ne bɛhwe hɔ obi bɔ de pa obi hyɛda bɔ obi mechanic kra pa sɛ car no won sai bibi ɛdeɛ ne nipa ntimi nyɛ ma yɛnkɔ ahoma no so azuka me sɛ mo mɛboa me na memfa course ne bi kakra wɔ ha no mo yɛdeɛ yɛnyini pii nanso adwuma yɛyɛ ntino we have seen a lot of things ana me se yɛnyini pii na mo adwuma yɛyɛ ntino yɛhunu niema me mate nsɛm mahunu nsɛm mahunu nipa enipa yɛbɛdi nipa ho nkɔmɔ nipa odi osi obi wu fia na sama wo sama wo hefa bai fo na ye san kwase ade no nya sama bia wono wa dadi na de sama ya wa sama me kai se me papa firi mu na na ye wo manzwanto akurum na ba bia papa na ma me da no ho na me kokoda ye me dampa isuwa na muntu achime asem we san 2004 asem na me ka no me dan pezu na muntu achime afede dem ho asa nie make ka bom wodem ho na me ka che Mr. Panim se enadwumi da ha no bibi behunu na me o de wo ye hufo na wo de nam se me kokuma se me ko me na ha biem na kwam kokuma se na ba kuma se me ba kuma se muntu bi achime afede me hono wa Mrs. Tasewotu. So, dear ba hono kra de e be kika nkukuo ni. Se nyawo la mo se me yehufo no. Na asem ni si ye no. No obi wo fie hono ma. No o chen se o chen Yona. On de en shemanu no. Wasimu no wada enti wiase na wo hono masa wiase na wokwa me se me papa wuye bibi be hunahuna me me se mpa ya me dasu asa mpa ne pagya akosoro nti ya na asa me na me imagine ne ma ba me ti won me nya obi a bisura de sa because ya nantia na dwoa ye kofu mu a bi ho ye koka no ma wo mumu ne ade ne ye ba enwura mu ane nam a musi da bi a be hunahuna me wodem ha amuntum ni chimia na se obi aba ho na mse mpacho anadwi mi mse wo de wo ye hu na de mse mate kuma sika anya yi bia wo me koma me ho na mfira nto akurum na hwi kuma se na mse anto akurum ha me ma have you na me ba ha kura sa Church of Christ Mission House here no me na have you because bibia be hunahuna me wodem ha me papa wo me hunahuna me wono wa wada eni na wotwemienu na de kro no san ba me sister mo so no mo den de
so okon no aduane wo kitchen o wa gifie ni nyina aboso Mr. Simitu ho no tu say sasema kofika ere no kore enipa hu edibidofo ye ka bia kire wo hweye na adamfo a oye satanic honkomo na ye di no gomo ye di free bear yin na mabia tum de adamfo de aye obia ema wo gitum se asema me kan ye no kore no frame this is not the time ubetu obifo we ye bra ye share your personal experience de adamfo de aye adamfo bia ma won sesi fom se ye sunsumu se ye honam ma ye ni nkomo because adamfo nkomo yi pi go so a nkomo di 0551 931 0548 931 931 bi mu so ho mo bowura mo munya uni mi number 26 na wetimi afre ye be fa wo uni mi number 26 na wetimi afre ye be fa wo ye di nkomo aba hello hello me ba cho obeba odin ana o mo odin kra obo mi di ni so Mario ba cho odin dey say Mario no o ka say free him mama obo a mi so yo oh Mariam Pato ma ban so Mariam Pacho dano hu ye kakra ma me na mente on ka yie Yala fe dote aha fe de mete on ka ma mente o ya dan fo ko ye na ya busia fo fra kan fu sa Yala Bacho me mete on ka kasa Mariam is all suffer me. Aha, suffer me. Why? Hello? As what bring Bomadi over to me, Ram. Oh, did you Papa, I DJ Papa Swingen can beg a friend of Facebook. Original! Nigeria! Oh, bruh. Kochi. Say, quarter pro to no one yamame. Me pa cho quarter pro da kwa ho. Me papa ko fido bu na ye kwan fudie. Anya botre. Mema producer, I think the producer, the yama wate. Quarter bisa. Amo mo memna yibia na ko so juma pa wo bon mi amaka no me hu se obeye so fu ansa na to juma pa be wi. That's right. Me sure papa me sure juma wan so on say na be for pet you wate. Amen. Abide ana me ya se ko shada na program ana ba so. It attend to ma ben bika. Because go for one sem ko he anopa tape a wo bui. Abide je be ni pa ko se ko ne. Pandi biagidi. Oh, so who come in our poison? Yeah, Papa, dear, you're being Debbie. I began to try to understand who consider baby being or heavy. I began to Never been or quite or heaven. I'm saying, Unquan, I know me again. Remember, I'm here. I began to be the carriage of Bella or the other than make us. Why, Koma, Ababa, where you said, wouldn't you be original? Be heaven or walk to Galam say or Papa, never caught some more cock of German, your cockroach or heavy. You are not so much less. It's you know. You're not the beginning. Yamisha original. Missy Bibini ko heavy or what go to Galam say or the excavator be free from alcohol. I go to Hello. Hello. Yes, I'm Patrol Obebodin and I'm Modin. Medinyame. Okay. Oranyame na bibia boko de. Hey, minia, you say me that demo yonkunchi. Yonkunchi wakadem. Wakadem busme bemi esen. Oh. Enya sam kitwa kra. Papa de na asie e ba ne sen. Aja me de nfiase. Ena me nanye cha. Enya sam kitwa.
afei media nim say e come on afiase afei mi come bia e say wadanfo bi oni na ye adwuma na wato adu obi e grato a mo tiaso ma ye ya isi me that's that inti ali komona de me bacho o ka se free hin e bacho me wo mampontin mampontin hey bacho ane obenya obi amana ba hwehwe me e bacho enye nkaminya number nkamia mebo mani aba okay so we hwe TV no ho bacho ame hwe TV no okay me the number 26 beto so bomodin afa number no me be se me ne uhia why mati nine we ya kitwa bi onyame anim mati me da super nyame kan ho pa ami yonko atunadu wakadem ento mesi me yetumadu for 3 getting to 4 days getting to a week me ko private na mo janko a ye test bia nso a hwe nyame but ye hwe mu no na smaranko what for the odi me dance here me see one of the Sundays me de be ya adwuma because na ye almost sign hwe sa kwa no betimi aba ya adwuma timi da ho no mo na me nya message say kokotena fiye no so ya adwuma na nye so mbeka so matimi nam so sa ho no betena se ya adwuma me tena se ya me ya adwuma na ade na kame kakram so fa wura me ba enti enkomo bebra ye di wa ha no maka cho se 70% no me ebi atome minim dia me ka kire wo de entie eto a wo de me bo bebre me hello me don't for Benny hello me ka Oga se free hin Mirekun. Okay, obebo odin, ana mo odin. Obebo odin ana mo odin. Mesme ka se Mirekun elevation. Okay, but o ma mintie opani. Ade pa ko ne de. Men dai school ya o mo ko ina men na wo boy ko school man kubi. SS. Man kubi ana me ko pa adwuma bi e ba adwuma na me yeni is possible ala fu kan bia of premise ma yi o sere ma me mano bon ani bire no ki ka kira ma bon ma ati ni ya be kan kira o bi ka start ya akuti an ko am ko ma block no kura onye papa me de obi afere ma me pa enti wa twon ho ani kwa so wa why ai wa watwe antwen mi nku ansa nyame hira opi hello bacho obebo odin ana wo modin e friend me Faustina mami Faustina o ka se free hin enkwansa yo mami ntie wa no pai die na damfo bi dia ye wo we de nya damfo mi e mi nua me mame wo mami ba o papa ba me mame ba onye me papa ba mi nua be ma omo last born we enkwansa bacho entie wo ho TV ni so why me ka show you ana pai de mi me mame ba o onye me papa ba eti mi edi bawu baby o de be ma bi ba ha eno de na damfo na me ne boy no boy so be ware no se me mpene ma nware mi nya no kasa ne nyamu no obi e de kan ahu the same thing o di nipa no o so ma nipa no kra nware mi so oni me ba ne papa kra ya oni me ba ne papa ya se ti no de be ma kokoro ba ha na be ma ne be hu mi be ma na rent ga ya ma me ti mi nya ne ti ne kra ne ka jan se na ba oni ne nya shoe na wa ha da ya to fu ja e bibi ama no na wa jimi sa me mere ho na di ha jimi sa mo na mi nua na kanta wa unua o ma me ba
Me maame ba. E ma boy ne ka kire ne say maame me ntimi nware because o brade a wo ye nti. Mam say I won't me thing. Na everything dey dear no boy ne send. And I'm saying, Brian, I didn't tell you money, you know, where I as a banner papa to say, and no, my dear, we are near meet me while. Or no, so on while you. Well, you know why you in I come. Indeed, when you're at the phone, wouldn't you be a full corporate me? Mammy, because when you went to buy you. I know what person what one. What me was an enemy wound? What Diana or should I so be no better? Me, but who me or pretending to tell you open was and no best. But over we now last I was an day. What Lumban you be a first and no Srequano? You and they are copeti, why? But mammy, money now. Money now, Debbie, I'm a cousin, Miss Yafunu, at the aircraft. Tia Sama make a tony, Yafunu, ow, will be free mobile, and some multi-plane. Time I multi flight in India will be a down for. And no time I'm warm my men papa fear honor. But ye drew airporter, will be a sea funny baby cool. So say me metriba, Yanima Kuma Wino. Or Tetimai. Only Kuna or Honomo. Or Bonabra. Miss Mitty Kumasia, me bombe bra. And so near Tifia Bakuma, near that sorry. But a brabo, am I entem atitis a Yanyaka, Nesmia de Biani Huyo. A woman wa fafuma freme, a woman ma fafuma friend, and say me cohoko sra omo. Just say, Nanyasam Ketua. So, enti, Oma Unia. Ebeye o si akwan wo wabrabo mu a opani na brabo be ko nanim na wo da fom nye chinchina se wo ma me banti no so wo ne onye fine kura by force no ne be fine wo so ne onye fine tina me ka che won ye funu ho no enti se aircraft multi flight mu a ana se mo fa car na mutimu ko from aha to Accra bus na mutim no sister bi o ba betena won chen no utimi ni di ngomo o otimi to biscuit kura ma obi ba musi fom a bi kura musi kura number kura munje eno ano no mayira what I say enti misrawo dwene mu ho dwene mu ho na nya obi osere kire obi a na kire so odo yensan kwa ahoma no so right hello Asha, good morning. Good morning. Bacho dini baby a okasa free. Bacho me de Benedict me kasa free breku. Okay, Benny mami tio, dia na adamfo bi dia ye wo. Ye ko de ye kan bestie. Ah, say mo 21st century for no bestie wo ho. Bestie pa, me bestie pa me ne neti. Time ba kona be ma me ne neti no ona neti. Oh, Benny, Mr. Osa from me, why? No, come on, hear me, de pa. I San from me, and come on, hear me, de. Hello? If if you didn't watch it, you know, mammy cry away, on also, and me, you so. Hello. And then Kevin, you know, I in who, Obana one, you where you be free zoo. Aha, shit. Kevin De Bruyne, I don't know. Hello. Pacho, would he? Any baby, Pacho, me kakra. Me Pacho, for this year, now Casa free him. Pacho, me kasa be pass. Okay, Mammy Tio, me do for pa. You only, I am almost a year. You'll be a mere, and Madame Fupa. When you me Pacho, hey, on a swat you. Now I'm credit to Nasa, and I'm tear for the hardney. And I'm for we demonic, you know.
Any satanic cattle line in the realms of the spirit. Yeah. More demons, more demons, yeah. Ah, Debbie. It just show if you have no. Hello. Yes, sir. We didn't even be our cancer free. That's on the casa. It's up here to Cocobi. Yo, mammy, over Diana now, Modi. That's all begin to me. Yo, for this year, mammy, too. Nepacho. Adam for someone okay. Now, mirror Freya, when ya. Nene, Enna, Mafra, Atumu. Okay. Adam. Nepacho. The Adam for the I Mikunu. Mikunu wale, one the Sata, boom, ye be boom. Mikunu wale, on wale in cheap, say any ya. Na ye wale 3 weeks pepe and Mikunu yale. Afraid you be a Mikunu yale in a free hospital and see what do ye the Mikunu pay fear. Now a battle when ya so bed into Mikunu me uncle. Mikunu in a chin and a coin. I say so I buy and sa come the front or so a soft bar. I say you are man a costa if you and no as one a unit here or so on cost yes you know the day you take off. On costa next year non for me in Yan. Na casa a question yet. A costa next year no Edia Brimmy Kulu from Femus in Yan. The dear die back on me for ya, Robert. Robert, I'm take a pin in Subiku. Or Bam's mirror. In Suez, here was a near Meti, and I'm saying, then I'm not to be do one can't tell me. Now, I'm for na catches of Uban or not of Ubana catching me could say Kawaii say, and I'm a Mikuni yelling, and say a Kawamala. You couldn't so buy on who come over fast so I can't say, Mammy, me poor baby, so for and say and fear Kawamala into or Kawan, Mamma. Or go poo, me kawa me, and yamme. In Slankan Yanko said, oh dear, and what any party, and I'm dear fool here. Master is shitty. Nami Kawano, and the man Mikunu. No, the boy. Yeah, the Kawaii Koya, Papa. Kawe Peppa, Kawe Peppa Mikunu could be say, or so the Kawana go up a bomb pie, Kawanami and singing it to Ireland. Hey, it's in Kawano. That's a say, me kuna down for near, say me kuna Walentiania, Walenu. Because no one is Kawadia. A quairadia so go our dear no. Our Liana to the Pompibona software and catcher me say, Kahuna Kumuko Kawamla Mislas Mamma Mawali. Many a koto Kawano, a baena papa, or bomb pie uso, Makawano, yes, say. Just a Mikuna down for we are afraid we will fear me frame Mikuna on fat, none down for Nafa, Mikunu was a woman. I'm not beating in 3 days. Let me couldn't see. Yes, I down for the Watiti Mikuna and Castra. Nakawana in one or Catty Mikunu said, it didn't know about me, mamma, and the Kawana be warm. And was then a mona money, or the treasures in the Sume mona money, anyway down for you. Mammy, Papa, Ukuna down for no, and Sana Ukunu Ebeshiano was so peppering, will be an energy Juana. Me patron say me pepe, who me damn put, me couldn't pay a mina, or the me born in Germany, or so then a shatter, people me, Jaya down for me. Papa, it wasn't me fast. Yammy. And I think we couldn't quiet Juma or they are near quiet Juma. The first girl we need 2 million and down for our friend is also pereno. On a network for years into some money 2 million. Then we couldn't stand the man. She can't answer Busa Wassam. I on first scanner. See, now what should I want to make corner or make what this scanner? Me compare one up with me say. Or so pepper for peppers near the after and a car me couldn't pay for. For the 100 years, a better now, I'll a can only, yeah, and I made you. Now, so for the catcher and staff, what children would you make and pass it? Then man, caught me for this scanner. Now, I suggest what this scanner, but I can't me could now for many Aliata. Let me could be for you, yeah.
na me si wan ko di sika ni bi e sinne me ko ba bia wo se kwan ko so di bi me kunu fa so me tinti ma pene to na me ten papa adamfo me kunu ton we di kese mame se okunu ne wote say yankopon adum se de ne ho ye edu tume kopanti yi efunu na tie na okokọ ba ye ma ni dwale mi hye tuku etima na afa nyale ma pam na anya adwuma no ene me hotan no papa ewi asi ehu me se wa fla wonya ene de wanyame nyame isra wa on se we need two for unti ben ma wo hweme wo yire nkyira adwen baako sei e ma wo faada but ma no nyame de wo ma brɛ ye se ho bɛbɔ ye ho ban o e ma bi mo ho mo ye warriors e ma ye o mo ya kofo ti wei se ma mi amene ni anya na funu ho nete de da bi common sense you tell you say wo no wo mo join ne wo efunu no asiye lady bishop wa ha oba bebo wuram wadamfu Kevin ka say what me di efunu yo hello Obeba odin ana o mo odin me ma home ani tekoi okay mami ntio ana me pass say adam for what the gift can ana so be ba the year ti man eja obenya ti mo ni ba kon se ni no almost a year ni wa o mai the frena and this no that down for me o fa down for no wa fi down for ni be try na mo abrebi a o how ni amani hunu mo Unko o traje ne ka te unto ni papura e yase ne to ka sa dan ko na agrebia e ka di wani nice one da ko kuma me hu chire ni o ba de juma o ga ye juma na tika no aye ka o ka to wani da ndimi ma decide say adan fo ka no nyame bonde ne ma ti ya en kama kuma kra se ni mu adan fo o bo da fo ya ni adan fo di ma bro Fodi ma bro be Kafra wate Ega last one ma ko ni for year jo baby the buy you pick almost less of that and then you mean them pa me ma me to ba me ne ti fu se e kan ni ni ko ba ne ne ko se ma ko dis kanadi wadan funti ko ba ne bi ko na and many people were plenty ni pa na many ni ko ya ejuma ko to ho pio na no ba no ati ko ni nyem na ni so bi sta oba ni pa ni so kamfa e ko ya ejuma ni nyenya eska na pese ni eska ba ko fu sa eska na pese ne ani te ka ko fie ni ensa ti tanka eska ni ni hu ni pa na me fe di je ya mate mwani na ho mwani na ho wai anope me fa nchi asronko emma mina na bia onfa me dwumadie eni agro ye frɛ nana ama adepa awo abua kwa makro nana sɛde wo bɔ me chi dom kwase da no pa bia wo me dwumadie mu no nyame onhyira wo pa na wonfa mfiri adumu enko adumu sanso na pankrono market osika costo wofa sɛ wonim no mami oye niema wo pankro no hono ono le timi ka kire wo se wo ye yie na se wo niska kra da be ginam no kokko ye yie mi hu bi da abe wo de be ginam no kokko ye wa yie no wo wia fam sika breme anopa e wuska wo susu wo mfa hour of hope eni agro me chia wo sonko kwa so pa family kenkefo nyina anopa ye chia mo papa yes ankwa homa no so Hello, Minister. Mami.
Papa, Mama, Okay, mami ntie you cannot be saying that. abusuafo so ka ho. And I also come one that this is the diamond about Oh, Mariam Pacho, dano hu ye kakra ma me. Or the bread me after them, you come or the need to put me. Me, mamma, be a ray. After me, call me, mamma, one understand you, bomb and every man. And I made a Mrs. Sam and your mother. No, me, mamma, what the area of father, and name, mammy. Yet also, you might be free, me go or what I walk of Pandy. Nama walk money and not a way. But you see, that is a me make one a bit now for that. So, me, mammy, will not yet know. Eti kase enyo na mfon 3 ho e ma me twi me ho free no so obi nke ma se no promo da bi video to ni video bi ni E free bra wo twi ho free no ho no ho nsem nko ba bia obi nko no bi so mra eti nya na mfon ko an e da ma se ye da no nyame israel me se abusuan ko na e ma bedi na da e be ba wuram na bi mu dum so be gu o chiechi ejebu mami abusia I mean dear abusia ko ba kire wo a me say people will cross, they will not cross just the way wo da ho a omo cross kwan emehwe so wo yare da hospital a ye fan say wo La Fontaine school ye nimu ha now wo yare da 21st clinic ha wabusia ni what La Fontaine ha ye La Fontaine no opposite Sompa. They will not cross the street. This road on cross me hell. But say nyame odom na wu a. Nyame o madom na wu a. They will drive miles. Nearby be see abusuya ho asam na meka no. Ene no mo de abusuya nsam kra da mo fa nto baabi. Ye di adamfo ho nkomo. De wo yare da ho a. Onya 100 cities. Amount to dronom. Nemum se wuwa wobobo besia 100 million 500 million no mo de akotofunu adaka ye waye abusua eno ameka ho asem kire wo no na ewi a krofo bi gina bonten akase abusua dofunu hwede e krofo bi kire wo funu ho hwede ye kire wo funu ho ejebi tiase wana ka kire wo ye dada wisia di abusua de me mai na yebedi abusua ho nkoma nsa na de besi anyasi ai yesan kwa homa no so ma me fa nipa ba mienu na lady bishop mrem hello bacho ubebo odin na mo odin ebo mi de o si me ka fa na manso okay mami ntio o ka sa free manso he Emem ufri Antokrom na uko akropon ufri akropon emem sewa ufri akropon antu kwana da ho na emem minim hopa ai na meti Antokrom ni au kana mfata na mfumo zo a omochanya de aranfo ba ya wo and then coming out that and no correct. But I tell you, my papa down for you. But the same year, if I do, oh, my whatever my do, singing yet. The one who got fun out of what I said, my papa about a minute, or now about it. Then no about now leave. And my papa about one back with you. We are again, put about me. And that's power down for you. What's what is it? Nothing was 20 years. Now, I'm 25 years, and you're about 1 year.
By senior, the madam for next extra, at the same time, yeah. a master of the master, or a master, what's the Mania Mesro, yewo ayonko papa ho nkomo ho but enne no enye no ho nkomo na yedi ene ye kan ye mu bi enkrofo papa mo omo ye sebe ye namfo ena aboa ye tresi a ye obi ho a obusuani kura mo a oda ayadamfo but enne no ye nkomo a ye di no ye ayonko bone se obeya wani beda ho e wo sa nipa no ho o kan sem bi bebre also the on pe bon 3 bon 2 bon 1 mate but se obi hwe me ho kani papa obemu asomdwe no wa wo ba ho enso se won pe no ye bedi no ho komoda bi e ofa ge bi ye good pa but mistake yo ye ne se wakwa wo ba ho eno kra nye mistake enyo ono a kwabra ne se wa wo ba ho nti won pe no. And so, my sister is a very good man. Joe, you better won't come on be. Baron, get now when you say you are 15, no? Also, one way, to no now pay. And so on, I will be 15. Hello. Hello. And Pato, if you didn't watch it, free home, and I said, Jum, no man, and didn't come up. You. Hello. Hello, Overbody, and I'm molding. Got your FM, I'm out as a free him. We got him because if you quarry. Okay, a free him. Quarry, Quabre Safo. Okay, Mammy Chiwama. You got you. And I'm full. Sister, dear, my father, you that you are meaning to come out and tell him. And I'm so mad, and I'm an enemy. When any bear back. And another man know very little of others went to me in your den can I be. We saw them and I hear you. Or I saw Saturday and you. You call her, sister, me didn't come back. I say, we two of us here, and then in Trangazi Gano. Fidel, yes, your name could another bear back. I'm fool. What do you want? Then I call back. I or name the dinko mobile, a city book with the Biabo, my blend, I'm a swinting of whom you could know. And a bear I'm in it here. You turn the card no tea, no, from I know it's in your fee. And I'm full. You're I read it. Ladies, Mammy, Monina Hawati. Matty. Nami, and ya feel Nasa Grawania, the Hong Kong, I had even I down. Yamisra pa. Abusia, me tia chamber bebenina, so when you bet down to you. Bet me at home, I'm in for back on Kahona. Yeah. Aha. Hello. Hello. Yes, I'm Pacho Obodi and I'm Bodi. I read the salon. I said, you go feel. Okay, say free. Brofiedu. Aye. Okay. Mami Tio, Papa. Maybe I said, I did teach I went. Hello. Yeah, teach I went. Madame, when you say, when you couldn't buy any share. You know, power and share into the car is there. After what you can hear, you could be straight and you after the hour you can offer. It's one of the room home hiding fire, no matter fire, and my stone and the buyer. No, can you agree? Yamisha. Medofo. Edea, ye ni pay, nipa. Any ombenante. Bakufo nsawe ensu nyame ni kata. Even adwuma kura wo ye no, wadamfo bi na bebo hu dawuro, amobi ehu no.
me betena ha yesa me nko na mete ha ka me ntimi fa course no at the same time enya adwuma me ba cho se wo bu obi ahwe nipa koro no yie why o father fo a me wo fa King George be ka kire wo se kwabisa said the real kwa wade a ebisa no because adamfo bi kura chan yire se because obi o ha na wo kura yo bi a wo yire kura nte wo nchen ba bi a wo ye adwuma no obi wo kentampo na iri wo kumase obi yire wa akra enti wadamfo na wo ne koba no kura no wo ne dili chan wo yire but wo kwa wade no wo kwa bisa wo fadamfo de a wo kwa bisa o find average a se wo yire ana ukunu de obeto form no e sha chen se wadamfo do obeto form eji misrew ye me ye ni na ho ye wa yonko a se de yonko bi sini nua mpa me metimi abo owura bi e frɛ no Prophet Emmanuel Blessing ni din Prophet Emmanuel Blessing wono na ye sofopani a oda asafefe no Jesus Chosen Chapel ewo Manswanto akrom osanso credit manager ewo Amansie Rural Bank PLC sa papa yi Manswanto akrom baby na me mame ene papa Mission House wo no Church of Christ Mission House wo no eho na ne mame fie ewo nti wo ye me mame adamfo ba asa me nam na man kan kire man kyerem se ya nkire wa hunhunu nyame nam papa no so aboa me papa eduru brebi me tofomu team it took sa papa yi abrabom decision bia me teki aboa me bia no won the techiri sometimes ya wade bi ho a ya bamubu obese ujai o se Johnny ebeye yie enti ye wo yonku bi o sini nua hwe ade a papa we be yama me no me ma me bakora nye I'm saying this on record the picture no Prophet Emmanuel Blessing baby a prof wo enne bia no anope wo hwe me na so bi so hwe me no ni Prophet Emmanuel Blessing a mon frɛ ne phone na mon kan chense ni nua Kofi IBJ me TV so ye adwuma na me se me danase ye wo yonko papa wo ho ye wo yonko osini nua wo ho hwe mimi nua pani a na me di nachi ofiri mu ntem and papa yi ebe ye nsia na mu from day one we munye ye wo yonko bi wo ha odwene wo ho kura chen ne de me first private car me use ye papa na de car na mame wo de car na mame enti ye kase ye car yonko papa ye wa yonko papa wo ho ene ye wa yonko boni ye di omo so nkomo wo ho he car bi obi ato ebe yisu ne ye wadanfo ya me se shirt yi kura hwemi ayi obi ya na nka wo de open say me TV so no matade ani anwan wo ho no ano so de mi hye bi ta enti shadam fu boni ye o mami ko lady bishop wo na me mami de experience wo wa anwanko ho no wo bie nsem no go Rabbi friend was ya no mami nkomo ye me de hwe benifo am no mo fiduam ha nyina wo personal experience nti ye tufu ati na okura na bia wo ba wiase wo nhede nhunu hwe saa abrabo ne bi nhede nkọ wani saa wo kasa kura friend se mapem ya yikitu bi ye wo so wapem he wako wo ne nkwankwa ntaba adamfo de mi ko duru ba bia na kasa kura wo kura mente. It got to a point bass ya timu no obi anti twi ente borofo wo bass no dia yonko bi ye me no I don't want to talk too much
me ti bus mu say na musa mu say eh na nkrofo ti bus yi mu na mo kan mo krom kasa na kasa o mo kan akwabia be gina bus ni o mo kro no bus no so no aha 3 nipa be se wo ho na so yo comedian bi o mo yi asre sam mpasre esre me ntehwe na me busa me say 19 nkrofo ekura no so mo yi mi si nchen ha ba bi a ehfa na me kro o de ye beto ebo ase didi adamfo e de aye ho nkomo atro na obeti ase mommy me samu akwa ba biem ya eja last week nkomo ye di ye na uni ha na why nyame difu yi no adamfo o ye demonic adamfo o ye satanic adamfo a o wani okura sunsum na nsumi minim ye obi okura sunsum di nachi ana one onam o ka suma sam kire no a na bagu asem papa bia ni wa susu eho akire wadamfo yi a aye adwuma abamuda sankrofo na ne yedi omho nkomo a ene bebo part 2 yi mommy nyame meti o ye da rade ase nkomo we de ede yesi so no na yenim by na yenim ses nyame de ye be ye bibi enti metu we me fa adamfo me kwa ho kirem na me fa adamfo na me mpa adamfo na de ekoye ni se madamfo no mom na de me kwa asore ye kwa asore no na sofo no si wa hu adom achede wo me mu a metodwom eti ekodu e no de akasa ma am se me start nyom to ena ja me start nyom na me todwom ya fe madamfo ne se edi enti na me onu na de me kwa ye edi enti na makwaji na ni munyam wo aso dem mo na am se ani munyam de se obi a wo ne de me nim se me wo de me kwa masofo na ye den akofre me eti we anya ntokwa madamfo itimi ye ya create problem ma me wa asolo se me emema menyim me ba otoso me nsa ye beda nyame ase ya mama me gina ni mu me mama na de me ba no ko sofo no ma wo shira na madamfo yi ho ton na we na awrade ya adom ne yakoduru atwea mountains me na mo na sofo bi fra me se awra wadamfo bi adiwu wadamfo bi na ama wabrabo ase na me bompa ye pa yie na nyame ma me hu ye no me nya vision no na madamfo no ma bunu ade bucket ewura ni ti ama ma tsena bucket ne so every ho ana me ne ntam eteye te me kanfo awrade ama wo se adamfo etumi se wabrabo hwe masole baby wonim se nipa na adamfo no wo ya na mobo to wo de ntaade ma nipa ne se ono nso nyi we nhye bi na ni ba no so abo ne dam nyanya me na fa me so esan yade a ekenne ka solba no wo sesa fom eno odie eno nyanya yize enya asam ketwa awrade bie mani a mi hu se wa man adamfo ataade no na chese adamfo no so hu se wa bo ne dam awie no odwane ye hwehwe na ye hu no enti hwe nyame fa me so san woman ne yale no ene se oba so dem a woman no wa so dem osisi a me ne wo kasai efiri sa abla nam ka che ne se ngi asa adamfo ni hwe obi da hospital odaji na adamfo timi di aduane akoma ne se didi kakra wo kan bible no a wo se need your wani aduane na imonye wo se didi kakra oyo di kakra o we de di kakra na odi a wo ba solo be se wono na eku ato akone wo wada futimi de wo kwadro su kokoton abrabo wo wada futimi de wo kwadro su so obese wo abrabo wo wunua timi de wo kwadro su so obese wo abrabo because of say pese obeko ni pese nshira ye friend nshira bebo abrabo pese nmonyama ye friend nmonyam bebo abrabo woni wadamfo pa na ekoba na se woni ani ase ye difo ya ye etimi mitu emi pa adamfo masofu dia midi no me pa adamfo because me hu di adamfo etimi ye eti adamfo tim asole dem ho no se wo ba asole ho ne na wo be fa adamfo wa asole dem ho a me so me mpene wo da eti sole ma mo ba asole dem ho se fa na me yaka
wo bi timi ka se ma ntimi ma asori e de enti na o ma asori se wo ba ba ne wa ya adamfo na awurade afam se twe ho free no ho no o se da bi de won ti ase ti nsem bebre wo hu se no ogu anim ase no o sori ti ase sofu no kura wonye papa wo ye papa esa se ya makwan amo me fast damfo wa so dem wo aso dem na wo tie no nim sa damfo bi wo wa ona ebra wase ona ekika utibom dia wo hwehwe no so ma wo sanka aso dem na wo kɔ na de bia ne adamfo na ekɔ obi a wo kɔ asɔle no mfrɛ na adamfo a ne wonto no ada na wonkɔ wo de nyame frɛ sa ekasa chi asa kɔ asɔle asomasi no nyame ka chi asa fo adamfo ka ho eso wo kɔ asɔle agi so wo twɛn wadamfo obi tumi di adamfo atade hye wo de hwe bla ye school ya meyom ko school yi adamfo nti obi adwena asesa adamfo nti obi tumi kɔfo obi pant tumi de hye no akonya white no akonya yale no akoya adwamanfo obi tumi kɔ school no akwaji obi mpaboa obi tumi kɔ school no akwaji obi atade hwe awurade fam so ji woman bi okwa yie ne ntoma wo fraye na damfo se ntoma ne ye ne fe wo baji ntoma ne di hye bi ebo oduku eka ho gi ne duku ka ho sisɛ wɔ hɔ a no wɔ fon sisɛ wɔ hɔ a na ne sote wo hu ade korɔ ɛna awurade ma obi kyerɛ no wɔ me hɔ ɛna mbisa ne sɛ de awurade ka kyerɛ me sɛ mbisa ne sɛ na damfo bɛn ɛna abɛgye ne ntoma ampa na wɔsi na damfo bi a ɔde ntoma no ma ɛhɔ am ka kyerɛ ne sɛ no kura pa wan kwaji biom sister no fon eti fon bi a wo fon no enya hwie wadamfo atale na obagi kɔ na ama wo fon wawale bi aguo no wadamfo atale he wonim sɛ manager wonim sɛ obi ya ye wedding wotimi di na damfo di nachi yeah no o makoto to no manyanya wonim sɛ na damfo no don na ni beba no so na wale na ye basa obi o wonim sɛ na damfo no no otimi kopam atale na damfo na timi aga chance ma mfa nsusu nhwe na mpa no no so di asusu ahwe me say asole baby ko wale wo srem na ti ha okoye na okoye no atade a ye pam ma no no ono ani so ase sa atade agi so ahya ansana ono ade ahya ko wale enti bra wo fra me fo na am say so wonnim na ma ne di atade ne hye ene ma ha wo hye atade ne akɔ wale kwa wo mu nhira so wo di dress ansa hwe obi so wo ma solid dem ho wo no ko permanent toma no a opam yen na sese sa ka banwa no wo baji akopam bie ena no so fra me na am say emfa no ade manu a wawale nya ade ebeye enti ye woni pa bi wo ho a wo mu wani wo mu ye nyan kasa so won hwe ya wonim so odo wonim so ano na ekoba wonim so ano na eto sade de ode hwe ye nua ba ya me ma hwa pan a wase woni ne nanfofo na edidie hwe de eto no ono onim sa na danfo no onim so omodo no eti ni pa bu omoben wa waji nyina ya so omodo omo no sa enye nipa nyina na pe wasam enye adamfo nyina na pe wasam e waso omo ani da ho obu wa wo ye sofo menua sofo menua difo wonim sa wadamfo nie ena ane no ya asore ena wo invite ne so ombra no me preachi asore wo maw wodi baba no agye members nyina de wo mko wodi baba so agye wo nyina numbers no de wo mko wodi baba so break you down na asore na ya ketua bi ye nyina ye hunu bi pen eti ye me ye ni na ho ni yesusu nyi adamfo ni sa odo ho ato adamfo so a emwa bronya ya ye bedie obi ni na adamfo na ekopie bronya ya ye bedie obi ni na adamfo na ekonante bronya ya ye bedie obi ni na adamfo kodwale adwa ya bom obi ni na adamfo koda mpa ba akoso obi ni na adamfo kodwale swimming pool woni baba no akon nsuo num na wo wawu no ono mom aba adamfo timi kum nipa hwe nipa beblebe ewu owiase sesei yenia ye namfofo na ekunkum ye nuane ye maye oni ye kunnom eti odafo ma wani mra ho so wadamfo betimi nanka wo mpe wo ma adwaman
wonye adwamanfo na so wadamfo etimi aya de wakoto adwamanbom wadamfo etimi aya de wakọ baabi ense se ode wura wadamfo etimi aya mane nanka woni mrisika o enne wadamfo nti wakoji sika e wa bra se wunhunu baabi a wonfa asofo a ye ya asofo yi na obu a wodi nyame kan na ye adwuma na so hwe asema me kahwe my spiritual father e ka chem say ako on there sa no frem hwe adom na ekuta wo no adom na nyame de freyen 5 years ahoden no kofom mo na wo start gigi 5 years na wa ahoden afa na nyame ehwehwe baabi a wode car no ebesi ama wo eti wa hwe ya ba pro wo sa wadom na awira enyira aye eti ba ne sa aye kom na nyame na abasa akire de obeye o na afa mi papa ka kire na mse mate 10 years na wode car na sifom hwe wonim so obi start ministry 3 years enu ne yede na kobosom akodru baabi ama na kwaji tumi abaya asore na wonhu baabi ofa ntingo wura ono ane na mfufu asofo o ade na kwura baabi ensese nkwo esan so onim se 3 years na ahoden no ekofom akla no eyela no onim se asole na gu onim se nioma asai ensei ye bibia ensei ye memitu mi gidia me wo esan se me papa no nkura nse o mu hye me spiritual fathers mu hye me nkura ema mi hu se akra no edru 5 years na so tia anasa attack bi ba so anase nsọhwe bi ba so wa wo nsọle matimi gu ani mu ase ekwa keka nsam to so e ma asọle ni sute na no nche se honkonkono wa yera wada so a wo ho kura wo modiem na se okura wo modiem a se de etie bi obesa ayeden apeke akwanim hwe edru baabi na se Mr. T min friends FM station pa Mr. T me ka FM se wo krom ha awrade de me kwatena so a metra so en ahangwan ma hu se Yesu adi nkonim a obi amagi mi seat wura wa ne obi nsuso aba ho na wa ya ma ya tu free studio ho na haide me ka che awrade se so wa ma mitimi tena ha edi wa ya meda na se wa ma mitimi tena me edi branya wie no obi anye mi seat we ya na wo mi seat we de ho na beji yes nti obi entimi awrade ba enya izo obeya ma wasore free seat jiso o ma ante se wakwa na o maduro jiso obi ante obeya keka ho nsem a eno so nye nkrofo a won wachiri dabi omo ben wa atwa ho ahia wonim se baabi a me wosre so fe yasi ansa na obi baba beti asore na obebi asore jiso o ma wura asore dem ho because of some say or baby was a quine so sa oba ne de eje se honhom fam no o mo kan no eti wani baba na so fokora no wabi ne na yi na sore eti ba ne sa me to am se me de me ni ano yiye me ni ano yiye na me de ako ama me ho me ni anwode na me de ako ama me ho onyankopon na wo wotumi eti unu o ma me manager mimpia bonten no kwasem enipa hu me pa ete me nka pa ba o mu nim nipadua fe yase kuro na mete no se nyamia me fiefo ena de me kwa ahemfie ko gu manimu ase a ede me kwatena fam bi su ko gu manimu ase a ke nipa bebre kuro enum eduru ba bie mia mi hu nipa mia me hu nipo wabo wo bidua yase me mom na me nkwa dani dua what yasem wa bida wa wu fie ni o wa wu hu ni po wa wu kotodwemu akobo obi dua yasem me e na me nkoda ni dua no ampa o mo ne metweme ne wo musu ginan na me gina na Nebukadnezar Shadrach Meshach Daniel 3:16 yeah ene wo mo twe ya 6 months me nkoda ne ne enkoda ne kira e na me amadamfo bi sofo baako ene osiako se de etie bi ade brafom na de yedin ampa so me yedin ba fom enne sa fa yasi krom ennam sa asem wei enti enipa wonim me ta poster ni ade aba awo mani ewo poster nim ni ade aba twima no me so me peche pa mani gichew aha na mba me nyamfa nche mani gichew because me madom no me nyimi tiri so okay me wonwi pa so me nyimi tiri so because me yi ankonkono
empene me eti me wo me die me boduku ne che me pe na hwai e che no kwa no poster no yetimi de aba white poster e che no atwetwene na where so no be kom no na bo kotodwem ya ma asole ne nke egu no na so 19 years ni me kase nyame anumonyam senye sem di tumi no kwase me nsi asole ba wo feyi ase da wow 19 good years ni so what the American as e san say buronya ya ye bedi me ka kira asole ba se emfa akokwa nkawa no ya enwi na ntwenam ye momane ombetie 1st January emfa akokwa new year omutu etie etinam saa no ma na awurade adom me ne wo mu kasenti papa obie ni wa wotie wo wuma ye kokosie na me mpa bo nyina ne se me kanfo awurade amanyame ma ene wo na etiem se ye bedi bronya hwe ho ye wadamfo betimi di akokwa braw wuku no anu akun ba wa wunu atimi di akokwa braw wuku no anu akum oyam ade mo wani na ho na hwa adamfo ye enya adamfo nya na cha ade e wasa ofa enya adamfo nya na mo aduane e wasa odie obi timi hwa wonu fufuo pa hwa na adamfo fufuo no a e wasa ohwie ne nkwan no egu ono ne dia no odi wonso bedi bewie na no manyina asai obi adamfo ne ne ko Togo they say Togo na wo koye no wonu so obi di obi ko kwan so wa mani sika nyina ahye enti me kan fo awurade ama wo a wotie me so wo teme nka me wo Lake Road esreso feyi ase that's right esreso feyi ase wo de wo foro ka wo kagetia anase Roman Hill anase wo de ba bia wo bia from a number no manager bo number na you say I'm a content I remember movie number no right I was here Lady Bishop Joyce Atta the number no is 0246 15 9799 0246 15 9799 and I say 0540 196633 0540 196633 esreso feyase enna me maame ewo adwada bia me counseling that's right Mr. 9 na mapon numre 4 e brother bia ye mpa bokase e fiada nso ye mpa bokase asiada nso ye som 2 weeks bia fiada bia ye watch night e fiada we ye watch night ma me mo wani mra ho so na twe ho fra adamfo ho bronya ye bedie mu adamfo mfa ho nkọ baabi nkọsɛ wo twe ho fre no ne yakasa wo kyerɛ ho kura wo kyerɛ ho metu enipa bebre se me kyerɛ me ho me ha adwen me ti sei me pa me ho ne me kyerɛ e free 19 years kasa abrenka bi kura nka mawu enti mo wani mra ho so na nipa ye ne wo mo kɔba no hwɛ wo mo ye no wo mo ho hu so obetie me a awurade nti na ne mo nkyerɛ wo de afa me number na frɛ me 0246 manager boboma 0246 15 9799 0246 15 9799 and I say 0540 196633 0540 196633 Lady Bishop Joyce Atta and Oteninka ewo fidiem ha no nyame enam no so ame aye nhira pa ba mi twa me ho mra sisi ara be ba ye ba be din komo bi enum bi ye me de me enkotimra
Hey, right, abusua ahaguso aye Sompa 93.1 FM so ne Sompa TV so na ohwe mi. Twumadi ne koso aye awofo. Ofase na ko visa anwumwe mu no. Ai. Ofantimi hu se tete agogorafo ni bi na one ne T studio ha o se de. Anyu kra chise me kra me ngwanwa mum. Sa. Ya na chise enye nyame asonde mu nko ana. Oh, Debbie. Kronkron ekasa wo. Pa. Hwe. Enhihye enum no. Enese na mega. Na ko yi kra. Ifi be say yi. So obia ni nu ni nkomo enso message ya eba no ya na emi gwanwa mum umfre enura kra ka me frewo se kofi ebi a ene me ma na me ko ji awale o baabi but anaju mpaibo mu ene nyame ema me hu se no Awsaoba next week no mum na mini ha because my brother me di nachi oba ka oba wale no Xmas yi mo wa free mu oh me wo fa ase asofo yi bia oye ayi sound engineer ono tema o fa no ma no call behind that man no 3 days prince awuda dem in next week no na enenso ma ebe hadwen di next semeba right of I mamo yakosro nkokwan so mamim ko otu African Rural Bank PLC na menkoma otu African fo nyina yako branch bi a wafra to ho no in fact asem na komidompem a branch in front of Michael Jemfi na nano fiada na se yawada na branche no efrato ya reho sempa na time na ye wo swame no wo swame branch dimiko ho bia otimi ye me rough ne ade a na emse no obetena swame ha obetena swame ndi ye pon a ba bia me fako efie no ono te abrosan bi so ho no di ohum ya no wate jana so nano me hwe one of them status a abrantie de na beto wonum say oh that sorry and ye ko na se wasensene we asia amobo enti baby a Michael na busuafo ne yire ani abusua wo bia no anopai mimamo yakosronko nyame on chichire mo wre na on hyemo den because abrantie pa ne hunsu jan hunsu say obefira to sa no de abusua ne komu no enafom otu asika e free pani so ebesi mofra so sisi no sade adwuma no mu adane abutu no ano oden memamu nyina hyeden na enya sebketwa nyame on chichire ye nyina ye wre abusua doctor said Edward Nasa ye the secret of life no ebreo na enkomodie no Doctor said Edward Nasa na and the secret of life no so esa ebreo doc mema wakwaba if I told Bibia Boko, dear, or body down my Bibia Boko. The same information be air cost or Ghana. Ghana for Master Modawasi. Mana said that friend, said Big Botos said Druna Wayabano. Omu yusu and Abua or Mama, they say Omu relationship, or my wadi ejina. Eti, Wamasam and Nawasi. Na, Doc, ye free a film wako ura a fifu from Big Botos no ho ensensem no o package for fra wo de bre wahwefo ene watie fo ne wadofo ana me de say we bisa me asem we that's right ka we bisa ka na asem an kana me be ka no me de me trasia ene ofase akwa okura sunsun ana
On say package you hono. Yeah. Last 2 weeks me can say a free net December ya yewremu. Yeah. E dey kono. Wa obeto bienu. Me product ni nyina wa beto bienu. Bo modern na hwem. Wo hwem na se me de ade bi e hwem package bi e hwem. Se wo hu se edamu a TV mema television product bi o be to bia abia onhwem ene doc me be sas ya to mate ana eno akiri no so no yenya wura new year mu pepepepe a big bottles no ye ode ye benom enso aka ho na se no de ye de fefa so no na ewo ho no no nyasa wo beta wo de fefa so keke je se ai when they saw production we sano. Thank you. We Kevin never said you. Enti ata na yes said you na. Ai. Aha, abusia Sompa TV no so. We say kwesiada no pala o. Kwesiada no paso di agora wa re begu. Na eno no de ebe no de general going no ana ye beton. Okay. But a free next week ekono. So be eto big bottles no a. Okay. Mema no eno no bi de obanum ni bi attach. Free. Nessa se no u declare say from Sisia Eko bia no. Obi o ba beto big bottles no. Wo de next year de na wa ya to ebenum ni bi no man bonus. A bonus free of charge. And one big bottles de na eto de no na wo fa na 7 for ho. Na 7. Enti se 70 a ene ye 70 no from se akosi be 25 one de na se wonom ya na se burger for no be na to no aye kama se burger se no kra bi ahia se e be papa o mo papa eba anope o mi hia wase a ho na ade no mu no me tia se ya o mo frɛ me good o mo frɛ me so mo fa secret of life no to so my why na secret of life no na ye no he Doc Mr. prepare to home common ni. Mate. Ai bibi wo to mu nti e mama ni je to ho sa no. E to e wo Bible man ni Bible mu. E wo Bible. Doc, bo wo ho kakra bi ansa na ya koye nkomo no so. Yo. E wo Bible ye ka Esther enwoma no a. That's right. Esther ya oba bi a na vacancy na jane ni na nyina awu. No one no wo fanati. Na ekoba se ekuru ho hene no wo pe oba aware enti wo hene na pe oba aware no o kan se ema no wo pe oba no ho ofe a no ho etwa osipi sita enti ema na a qualities bi na o mo setted to ho no se wa wo sa qualities no bra Esther so no obi kan se hiani wa bi ba ana no fa no ka kire no enti di o mo ye ne se omode ni esie busumi nsia ye kai Bible rest angoma no busumi nsia ai na omode ema enku esra no ema no ho ye fe ema no to ehihye nessa doc wo hwe ayi eda TV so a se bi no mo ye Esther omo ye Esther na we be na wo hene ahaswaro so hu a enye na kono to hu ye no ema no 7 no nyina etwa no Esther na omode ni sie busumi nsia de ema enku esra no ana o ponte no nya no nice one enti subai ye di subai ware but ene mema na aba no etoda omu ede eto eka ho doko ya de ne se ene mema aba no eto re betwe o ansa na aba hwe subai ebe hwe subai nti na enu na oba no wanye study no nya himfie ho bo wura be hu subai se ya wadwane sai right sana eti yo enti abusia bomodin ye de doko number na beto TV no so aha e doko number na beto TV no so nipa bebre di adanse ti se opese opegya otumu kakra nya kakra kra opese mu yedu abomode na pusu doko one doc enen komo be na de bre mahwefo ne matifo ene de ye be ka ho asem bi eye bayire a eso aba no bayire so aba enye dua bayire ho asem but we de bayire a eso aba aba no eso etise bayire no a ehye form okay aha enti broni ebesie yam sana brofum ye frɛ no ebini wow aha we no
Omano no oma anoa ana omode agu ahabai eso sa. Eye bayre enso eso aba ewo eso. Na bo ehu se na habai ne na homa no na etwetwia so ebi kura ewo ho a omode ebesa atoso ama ya ahwe. Aha. Wow. Enti we say no eye akam. Aha, sana ye kan bayre we say no aso no. Aso no. Ye frɛ no akam. Akam. Enti ne ye kan se woni huhu se akam. Aha. Akam no nyefe. Enti obi di waten ka se woni huhu se. Na se wo yo bia woni mo hu pa. Aha. Rough sana eti. Wow. Na wen enso eka bayre abusua eho. Okay. Enti na ba sei no ana de abo no eno na ye de hye fom edua. Na wudua a emmo no efom. Na homa no ho ana ebo. Enti eduru time na homa no ebewu na apre agu fom. Okay. Na wasesa. Ye noa edi. Na ye noa no ye nsensene. Ye noa no ne hunu nim se de wo noa nkamfo anase akaw no. Saa na ye noa bayre so aba no etie. Na ye wo emu niema ye so aba no ye wo different. Ni nyina eso aba. Na sunsun epre ruro wo enipa abrabom pa. Sadi we no. Akam no ohun se de etie no. Ti ye ka so wani mumu se akam a sei na je so wani nyefe. Na we no se de etie no. Na yi no a na duane no a ewo so sei no. Ye de ye sunsun mu ade. Na homa ye de ye sunsun mu ade. Na habai ye de ye sunsun mu ade pa. Na we no akam no na habai no wonwa na wo di edware a spiritual protection. Wow. Oni ema so ekoso yi we no se de ebo wo esoro no wa bra abo so no ebekoso enhye fom etese bayir pa no a anasa sa bayire we ndie yentu no fom esoro nko an ebo. Wow. Senka eso no wo esoro se ya na atofom but wo dua de a wodi we ni be hye fom na efifiri a na habai no na homa no so no ana eso. Wow. Enti wota de na habai ni dware a wa brabo enko fom da. Da bia wa brabo epija. Saa so na yi no na duane no sei no. Eya duro kase pa o. Fibroid aduro. Aduane no fibroid. Enti we no ye de fibroid aduro. Ana obi nya fibroid nso so a na otadi a oye oba a onya fibroid da. Wow. Wo ye bema wo tadi a onya etwo. Doc, etwo. Ane brof did double G. Sa wudi sa aduane we ya onya bi da. Akam no wudi a onya bi. On say etwo no ebeto ohwu anu sebe amane ye. Na sa di kura se de ayini tie no. Yankopon suri ho. Na body ne sa ade bi a ese enipa part bi no etimi esa ne yade. Saa so na fibroid no uyi a saa na ni shape no etete. Enti fibroid aduro. Wow. Enso ene no ya jaidie. Enkurase no de sebe kurunkitwa no de ebi ewo ho a kuafo no omoye no afu. Okay. But wo mo a na edi odi ba kurum se wo beton a ada market mi hu bi a na omo asisi. But nkofo ntaa ento. So ombeka se yinimdi. Ade bia yesua di. Yeah. Ade a wonimdi no yesua ansa na wahunu ye. Enti menka se minimdi enti mento an once we say so ye different. And so ni nyina ye the same akam no bia. Yeah. Ni nyina eboa ma enipa abrabo koso e wo sunsun. Honam family yare family so no esa ye pressure duro. Wow. Esa ye diabetes duro. Udi a emuni ye bita kakra. Enye de party se bayre pa. Emuni enwono kakra. Eso eye aduro. Nti we no nyame ye ne se yemfa nye aduro yeni na nsa ye ho yare. Se cancer ye tumor udi a unya bida.
cancer yare bone cancer no di we na unya bi say nipa ni nya bi a ewo bi a ye de na haban no eko na secret we won say we na so no ye de ye fratomy akam fratom we de ne ma bi fra that's right wafunu etwe ana wuta di so a ema wafunu empija esa ye awo aduru yesa de ye awo aduru right nti ye na de ye nkan bebre na akam ana se bayire so aba no ye ma ya adwene enkoso na ye nanam no omo wade nti se ye na bi timi nyini na ne ho odin a na ye nuane a na omudie sa niema we a sa niema we no na omudie no ene na ma yare ahorow bi ana omo enya bi ene ye gya saa de no ana yade yare ene junk foods ne yedie noodles ni ade na pizza wow wine ene ye me pizza me ni bi da me kra chese mi da ni bi da ene ma bi wo ho a enye se bi aye sei obi adwuma ana bibisa bet uye nipa sebe ene ma bi wo ho a wo pese nyame bie wani unyini ewo hunhun wo ye hye wo hunhun se de abaifo entimi takewa enyi nuane bia na ewo se wudi twon hu free ene ma bi mu nenya wasondwe wo nenya wo bambo nyame bambo emra wo so brekro no anso wo twon hu free no yare ahodo bi won so a unya bi da okay na anye saa wo yare a sebi wa menya ye ni papa bi a yebetimi yenim enum a yebetimi wa hwe ya na wo de atoa nanam wo ensiedo right doc yenko ayiko herbal center na yenko din komo kakra ayiko herbal center yeguso sese die nyame adman nesia ye free center aba clinic wow aya na nkofo nim edim the hospital difference e wo clinic herbal center and hospital nim meme de center sese nyame pa me ba clinic mu enti oba de machine na say nem bia clinic use bia no oba ye ho nyame pa general go in ya ubenya ansa na titi eniema ye na namfa so esayare no ye say be shimu din that's right oba de osi ye punu a ye be punu obepunu nkrofo ho me na me ka kire that's right if you say nimdie ene mi hwehwemu kire say epunu no esayare kura ya chen adura ye no ai semi nka se mi ye me ya me ho twetweme me titi mi ho asem kukodwe enam ho no fabre ne yempunu ebeko that's right no enti nka se mi yare ene yare bia fabeda ye ayiko herbal center nyame be fa so ama ho ato ye wo abuakwa sepase besiase ekwa no so ho a ene ye wo enuro ebi etise fratokel eni woko herbal shop mu a o say aduro na kente design ewo ho no a fratokel efe pa ye ombeyi ama infection bia ehawo won say yetitriti onan anase ache onan hwe fratokel onom a ni nyina ebe free oso sanso so na ayiko man emema aduru bema ni sisi ye ni ya ni mema sem enkoyi eda form no onom a ewo se epija eye ye ni ya bibiduru ye nubran ya ana nyame adom ye de aye onom a ebeboa enti sa ayiko man wo ye bema eni areho bronyan mawani nye wo mawani age wo wano no na wo mawani so age wo wayase na ayiko man ana ebedi wase na dog na de duru ho de wo siri ase eho ehia nice one asem a ehu hia no wo kan na wasere na ye adwuma ti bronyan yi duro no kwabrane ma nani agi wo nanum no wo se nani so gi wo na yase na ne sisi bo adwuma yie mo ana we say eso emema edie no a enkum eso aha meni areho emema no epedie ema no pedie so enti eno an say we ebe wure nchen sa ema no to mema no fa o sa se bam
Ti omo ba na ye pay omo timi so dan kasa so omo beto. Omo beto obi wa ba o se me pe me ma na me se da bi o eto de ne e different o se da bi me de koma me kunu. Na mani age pa. Nice one. Is it man you romantic? Sir. Ghana for ade. Yeah. Ana we say na ye din ka kan ho asem. We yusu a otono e be hyehye, e be pija. O pese o breast nufu no na emu pija we ya. Obi nufu onu emu atwintwam asam. Girl, small girl, also 16 years. A friend was a doctor, Minufu so. Kitten, I had an call for SM me a bema. And me be a beb one and say, I, and penny and power no to an among a buy. Why, and Nebosono a flat. She say, was say, when you be a big gusso, more. It is a officer of breast mupeja we are and once in a dear and then two and a tour a dear no. Anna frat Tommy the Almighty and we need we or try with me no we Nadia Oshano one sa at me aka. Me say frat Tommy a dream. I don't know when you say capsules a powder. Nina answer di in Swiss a benum. One no more or funu a betchen. Na enye fratom no nko na edi hu dwuma o yare ahodo a esa no wa woto a ubedi hu adanse. That's right. Kofo efrem ya doctor waduro no dia aboa me na me nan ahoho no enso me no me na atwe se enye afuru no nko a wo cholesterol e wo soro a no sa aduro wi ebetwe ope ya kire akwaya ye wo abu akwa sepase besiase kwa no so hwa efi fe no a utwa nsuo no a ewo wonsa enifa no ho no mo na yewo afi nso so no ye number ye didi dwuma eye ahoro mienu eye 0557 285077 0557 285077 0557 285077 and 0276 070704 0276 070704 0276 070704 line menu ofra obenya yen di ha obia fa beda yen se enkun ana samna na apa se odi dware ema wa brabo ekoso a eye de wo krada ena eye nti wo kan wo krada no a na ya ye enkun ene ne samna na wo de akodi yi Yankopon enhira obibia. Right, Dr. Setadu ena otene kan odi the secret of life every Aiko Herbal Center ede abreye no. Medofo nature ho nkomo ne yedi no se ogi tumo se onyi tumo eye adwuma enti bomoden na conductor hye anase pusu doctor numbers no na omwa mamemra mabadwafo no ha ewo fidua mu ha ene adamfo ho nkomo series na na egusu a yedi no last week yedi nkomo sa adamfo bi e satanic or demonic na o demonic ni nyina ne se obekun adamfo okum nipa obe poison wo obe tu wadu na so da so ginedi ne ho nkomo na yedi no sis memo akwa babiem ye ja wo hene ai boram minister Yankopon Israel nyamishira won so pe ya na me ta medwen ya me se na minister ensem we nyina ya na was already ni pa dwen no de ya na me sinase ya me do ase yesu no anano gave it text him TikTok say ya na me ko wura nkrofo fie na me ko hwehwe nsem na minister nya asem gitu o Yankopon onhira wa Yankopon nhira won so pe na adamfo ho nkoma ye di no minister adamfo bi wo ho no ma oba wa brabo ma ompese obeye yewu ompese wo ankasa no sebe abrabo na wo bo no ho beto opese de bia wo abcd mu sa na adamfo ebi wo ho no ma opew adamfo bi wo ho no ma wadwuma kra wo ye kra no ompese obekọ wanim opese de bia wo ba fom by ono de eba ne ho a enka opew enso obi wo ho no ma eba ne ho a opew ba obi wo ho no ma
eba wo ho no de ompe minister enano na medi nkobe madam fo ba ko se vero me sheda o skapa na enamfofo atwa ne ho ahia amfo na atwa ne ho ahia ye no odidi mo biye bibia bi na dakro oni o moto wasa no pretending no yes me eti wo see your freezing account no enti wo se me kru de adana jebo mawu no ye ne ho saa enti ye ne ho saa na fidi o mo ne o kasa ade chi o fle we ya we si ka fla ade chi edi 1 week minister o fle obi amfa wo se me didi mo bi me tontoma me na me oda ntoma ne mo mo o GTP office me oda ntoma ne na maka bo na me de mo evi sa afi be so se ya o chentoma bi o ha na ekọ be 2000 but wo ye ne ho se ne ho chire no minister adamfo ba kokora ni ho no ma oba ne nche biem until say o say o ho no mo say anadamfo ba ko pese no frɛ ne se ne ho chire ne nti on say sa anadamfo no so no o mu keka ne ho nsam chire ne sa nti wamfa anya asem nti sa adamfo no e na o frɛ ne se o pe 2000 no de ayade nti obenya bia ma o se se woni wo kase na adamfo no send kama but o ma na o ta aduane ma o mu di o ma na o hwɛ ne ma o ma na o tu o mu school fees minister wonim se o ma ntimi amoa no enti me ye ka no ye wo ho experience nti na ye na ye ka ho asem ne pa so hwe adamfo bi wo ho no ma o kɔ kra na ye ne ya me bi adwuma foforo ho minister me bi adwuma ne wie ya na madamfo ba ko otimi kɔ maame a me gi store no wo no ho no otimi kɔ ka kire ne se ma ne fa store ne maame enso na me ne na eto nsa didie minister he ye won fatu ho me di atale na akola bi ba me ho na akola no ne ho ntade ne na ese yi na ma akola bi pem ma akola ba ko pem pam ntale ne de koma maame ne ka kire me se won kan kire me se onya atade emfa ma ne ba nche minister me bu nkotodwe pa sister na che wo ka kire me se enya nkotodwe a me bu ya nkonfa nche me enso na madam funu no madam fu a oba me nche ya me ne to nsa didi o but say na ne ba hunya na me pa atale a me de ma no wo na hu no se ne ba hunya ono de hu se ne ba hunya enti me sa ni pa we ya fa na damfo enti adamfo bi wo ho no ma oba se opese wo ba down na de bia wo no ye pe minister asam na ka Matias o what you say se sikani hunya ska fa nyonko sikani adamfo ne kwa so ano wo ye hia ni afa hia ni adamfo ensin gurati pen ai wo ye ho ne ho afa ho ne ho adamfo mi di wan so na ka wo se odidi mi didi a me mfa nsuo nsuo no no aba ba ye o di bibi ba be gum di ama me eti ye ka ne ye manu si me srawo hyewo na fofam yie bompa ye fa wadamfo ho na ye hu bi pen o ma ye fo mu se ye nua o ma ye fo mu sa adamfo o ma sebe ye de hu nyina to mu so sa asem ba enka sa nipa no beka bia ma no sa nipa no na yi uma sa nipa no na kansem bone e de fa wo ho enti ye hye ye na fofam yie minister Manusi no me ye chairman Israel chairman o wasokore mampon ba ko mo ye chairman fo mienu ba ko ye frɛ na awua na ba ko nso ye frɛ na askwa nyame ya adoma on the 13th ye me de ebe ye de papa eto mpem e wasokore mampon wow Israel chairman no me sese obi amra meja ye na da no ade ato ye ni no kwasem right mame nko ofa ho wofa bowra mu adamfo ho asem na ye ka no adamfo ho asem no de ene nyame amamnu atimi identify wo de watimi identify wo mo ye demonic no mahuni nyina na wo mo ye satanic no me say na wo mo sa ye monster no na nyame domme 3 of them ekura honhomfi 3 of them enra lie ba ko toy o lie ato me say 3 of them me one me see me now na sidan kan nyame say mantimi amo hum timu asemo da enra ba ko toy na de mpesa me kan say
enu ntina me se enka kwabusa ansa na ehu se mema miensa aye demonic one monsters mema miensa o ye demonic ene so wo de ho mo ye sasabonsam won krom kra de ondin da ho ana wo no mo na me ni ona mo na wo no mo tun se didi ana ebi wo ho a na nyame dowa na odo me de ne me da nyame ase se matimi nyame aboa me ama matimi identify wo nyina yonko hwan ni yonko hwan ni nua na wo kan airport ase me kra de no wachiri airport wachiri on yamfa ketia pankro no hwan ya ni enkosi ketia ka no esi a obi akoni baabi eba efa busuamu efa emamu ofade ntena make flight ni so no mutena mu che flight no obu o ma mo ntena mu nche o obu from Kumasi to Accra free ayi Ghana to US said that no ni ade no and so obetimi ama 45 minutes yonko bone yonko obu kata no sambu on ho se on ye nyansafo sen obia sankrofo no me se no me sire sa on bu on ho se on ye nyansafo esen obia mawani na media mahu media minuanu mu mahu media na mfufu a na yesi na mfufu mahu hwe wanamo yi eno na mekoso aka se kwabusa ansa ebi o ho abusa no da se wo fa da bia wo de kwabusa no ehe de kwabusa yi yo wo ba mekirawo wo ba mekirawo for 1 month ni me say na me wo kejetia Dubai store no matum akola kitwa ka chense daddy unamfofo ane na unamfofo nyina ya baifo unamfofo nyina ya baifo na so de abaifo na no mo go me mabo obi obetan mi bia obewuram no obaifo in the last year na me ka se wo no say ye ma wa award bi because baby a ufifi pie ye no me dwen ho a me ntiase ahwe obi be ka se me offers me na ma chi na tra say obi di me nam kwan we zunti ukwa akasa and a preaching crowd obi go preach no obi timi hia no ai back door woka asumasi kasi insinuation we preaching intermediate ena me ko ja wale na te ofa me ko krobi ho wa pa o de achire me kire mate intermediate nyame jam mate ofa me ofa ase no so aba enti erade nhira mu nyina nice one ye be hia achire right abusuya me ofa King George ena ote ne nka no madam fo ko na yedi no sis right yo ye tu funu bia na watie why and try ma de beto nto wansa that time ne bia na ye hwehwe a enye yie yenko dafne asre yemra ye ba maybe ahoma no sima be num na onsoso wabam sis patro me mo akwaba mejo so I be it say erade adom na onso ya me adom nice one I refuse to my feel pa na boa no mogusu ebo abaso ewo promo no say promo no asaba wiye ana ebeba wiye da ben akaketu bi ti no wa o my ne de ye jai akaketu bi say ya che na okra wa ya de me anka me jai dada aha akaketu bi right say yankopon education ya wi enti yesika ena ye pe nipa ahoto ne wona yaresa any din pa so atimase enu ti na ma ya promotion say na be ya those days no price ne say the city no obi ntimi ntobi no and then obetimi afford it no so ne bebre na ade agu ho that final so dey say ebetimi ada ho be 15 years na nya hwe tuto ne bebre na ade agu say na be ya promotion in twem aha na ukan na yemede ye obi aduro ukwaji a nansa na hura
Daphne no bet me adobe 15 years. Daphne bet me say bet me adobe 15 years. Wow. Na nya she because chemicals be enim. And na eniyoma ni nyina so a dry product. Okay. Say wo di nsuo ya ade a eso preserving. Say ne be ya ense. But the oil and a dry product ya ade a yem preserving. And Daphne also na kasa its own preservatives because any chemicals and na eniyoma na wo mu so kum bacteria and the virus infections ni ade. Enti mi mamwa metim because anyone can say kumwa. Enti mi mamwa metim. Wo toto hwa e beda hwa enye hwe. Wow. Where the intro near boy. Doc, and pay e de enkomo e na de bre mahwefo ene metifo e wo ha. Enkomo a e wo ho ne say wonni adanse a be di wadanse. Se wo pa adanse dia beji Daphne's herbal tea. Oma e kura tutu oma ye chronic. Bi kura pa ni kro no. E was ye amputee baby okro ne one free ho you could twa free ho yes e man free ho because why ya enkotie aye cancer aye diabetes kroni ade Daphne's about tea enam nyankopon saso e boa omo sa situation ni mo kwan bebre so any oma cancers adokru oma ye do oma so chemotherapy so cancer na woni stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 okay and fa ho ni stage awo wo de na fe na start o and also was stage 4 cry doctor akacho say the adroni die no say doctor hospice na wo kowu Daphne's about betimi aboa wo obi akasemu problems how adwen and I be a man so nem pacho ma men kaminu ama no ho asem ma ya obey die come on pa ma ya obey die mesraw met na homa infections enye omo so wadaroma infections any unpleasant scents and you must so basa na mo ya ha doc mesro no kana burofo ho nti ma me kana twi mate unpleasant scent no so hwe na hemfie ho no wa pampan bia hu hia wo ho no ma ho sanity because last time bi na me share TikTok videos bi na obi the topic bi sa beto ho na bi me say me share comment ya na me per comment read pa na me read comment me ye nua man nom e see throw tantrums e ma ye man oh me say na ma ferry na jomo kan so ya no kro eh e member bi sinya asem kito me man ha dwen tantrums na no mu throw comment section e ha dwen me hu say say e ma wo problems ankasa and to makata nioma so it is so your ba na wutie mi a mesrew se no beti apagya wa beti no e also nya Daphne's about tea se wo nam ho a na obi ehu da na ohu se wo nya oba keke na wo ye wo your ba ankasa obasima obamua yes obamua panye se wo kasa keke na se rock wa sem kam no se wo your ba nya onyina so nko na tie se wo your ba na mo mahimfio nso so okay last time the topic be to ho say chese body ni betimi aye kama na so no ahimfie ho nkoyi a wo aboka na se ye wo ka bi wo ho a body ni ye kama ba engine nye ka bi wo ho no ma engine damu no ka ni ye kama pa ba engine no engine nye nkoyi e kwa na twini wu se ya etu your ba emfa ho nyankopon betimi a bless you with all the things such as a man na nije ho na so engine nkoyi a emfa ho beboka betimi akoye BBL be 50,000 Ghana cedis so be kwa ba so na obeboka entimetro we your ba bomodian say Daphne's herbal tea empa wo ho da maame mpanyimfo maame no mpanyimfo ohini bi betwa asase amawa na che say engine koyi entira that's right enu nti na obenya but we your ba na kase yo wo de tena ho na de ye kanantie ene mema no baba the video ne so ama for just so trom e wo dem nya asem ke20 ye ben man so a e se wunya Daphne's herbal tea let me ma wa ho den stronko ahoden stronko abetimi dia boy adwuma sa so ya no pa akoye wadwuma a problem bi ama yeah doc say obi e wo hospital ya diagnose no yade bi a eson a surgery no kra no enye Ghana hana obeye no na no abranche bi ba me hanomo na odi na yi ba na mse da bi we no sa cancer we na o ka ho asem no doctor bi wa ha frɛ no na wo frɛ no a obema waduro bi obi hwɛ yɛn sesei yɛse wɔn kɔ abrochire sika no kora wonya but animanimu yae no sɛ yanya bibi amfa yade no ho a ne ba no ebɛhwere no ba dɔ kansa na wobɛba mu no ma me mbɔ numbers no ma wɔna ɛwɔ yɛ radio no so no TV phone de ɔmafa Mr. Daphne's
Numbers here 0596 502626 0596 502626 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 94 1097 0244 94 1097. Doc, ya busa ya catch obi say wanya cancer wanya yade kase bi yesi abrochire na je se okokohwe ne ho yade me ne o kasa sisi abusua ni bi enkrampo na chese plane ticket kura na onya. Doc nipa no na ni da so asan de pa ni asema obeka chese ni pe ya ohwe. And that's what definitely say about in yankopon extra so I be na me wo patient bia or leukemia. Doctors I recommend the bone marrow transplant amano. Okay. Bone marrow transplanting so ye wo India ye wo Ghana ha say na because I make ho car because I me boa na so e ade another because white blood cells need produce a lot any kwan say basa me what results ni na on my phone so was started definitely say about in ni entia ye beji donation amana ne de na ko India no na afa bibia e reduce. Wow. Na bibia ba normal enti minim the type of cancer ya ka ho asema ye wa e bia recommend surgery be and I say what so to kind of can plane ticket could be quite 15,000 Ghana cedis. Yeah. And no crying easy. Wo kwa accommodation ne just a wuni and sama obedi. And ya kaketwa apart from medical friends bills na wo kwa obetiano. And home accommodation ni baby abeda ni baby abetina cry and my it is a what men car meant na hona men doubt it definitely about it me e cancer if you ni pedium say your breast cancer say your blood related say your yam say your stream baby definitely about it e betimi akla free until I be minim the kind of surgery a doctor recommend you am say bia it's a free country nim ko any empanyin for bia sikanti omo won sikanti omo feel say oh me dem yare say me medical check up wa bro training ade em no funa aka say me say omo wu me free ho na eba me say omo wu me ni doctors aye adwuma since 2014 e be pim time me bag Ghana it me nim ni nipa e kom e wa bro training it just a drain be kekene bi a nipa ne feel say oh me was get a brochure ne nu papa wo one man can say who of cancer need kidney failures heart problems omo wo ho a omo nya solution enti wo kwa ye beji scan no sika na de kon de scan de beji ya prepare some concoction bi ama unim say broni ahwa wo ne nko a de wo ho ato na so ba ya no asa ye no fe enti no men kwa brochure to two kwan full plane edura bagana ha definitely say about him etumi sa yare na wo feel say professor hwan na ekosa yare ye kwa operation no definitely say about him ebetumi ayi sa problem no every one amount mo obi en two kwan ko ha ne ho definitely this ka keto e bi na as say quite a practice right you know it's way doc but your sign na definitely no ye no no sign ye use no eno ani se obe no won so share egu tin kapum se de wasori no pa o kondo tin a obe ye no na afi wooden spoon e demo no sometimes ya na ya shorty wooden spoon e kakra nti bo ho aye fa bi ntum aha nti no se ebi ni mu a obi ofi a bibi ti se teaspoon and ketwa na de man kra aduane no obetimi asa one teaspoon wo ma na sheda nye ma be fa level na afi wo de agu nso hie nim na wa start ennom abra wo ni di ye no na afi wo wi a no apa aduane adi na awia nso se wo yo bia wo treat life threatening disease dia ene awia sa se bi na we awia no wa wi bi na enwumre nso why the last thing before you go to bed e be last thing it is wada no etimi protect you e bra wada. Yeah. Right. Ebusuanti Daffodils Herbal Center and ye kohokodi and komono. Mr. Opusu Ahomain for close to 2 years in Medi Daffodils and Hong Kong. Also for the me true challenge mama say Mumeji Musika will be antimim high. Intiminim yade dawso. Yade bi wo nipa duam bia doctor e declare say wo de koko say wakoma na ye adwuma nko a Mr. Offer number it was 0596 502626 and I said 0500 922
299. Obestumi so afre 0244941097. Doc, but your final words na yen sorry. Okay. Obia or kasemu yari onom dafinels about I be minya calls be me wo some patients be a almost kasemu yari na check. It two things like I say anymore you crow. It said drone kana. I said there would be a credro. I saw chrome. Na a yen jacket sipping. So what me friend doctor. Drone just me sisi na kind of hold on to me ya na. So be a kuni the way say ya was sanity to see crow and a wall almost to me nancy ya read on my so form. Na nancy need to be much say strokes name arthritis na the net me can you part to form sciatica no nyina at me manipa eka form brabeji dafinels about nessa sorry ejina won nice so na nancy biom beji dafinels herbal team na afi wunye capable why disabled eda ho afi just say pejao I just say so nsuo kosi bathroom na wadware I just say first no niam na wan kasa wutimi ye no afi wuntimi nye biom beji dafinels herbal team na tumi nancy biom stroke na achewa beji dafinels herbal team na adwen no nsanya adwuma biom na tumi kasa biom because ni nyina satifra adwen ni mu se wonnua bia na so maami bia na papa bia nya dementia beji dafinels herbal team na adwen na aye dementia na say wonhu ne oye ne ho na wonhu hwi biom no wadane abofra no mane nsan meye nipa se de no otie biom na ma wo a wo hwe no breso nte na de oyare nso nya na hoto enti efre obi a say eguso ye promotion no but then che na eja etwam enti ne beji bi na so fa kobo ho ban e wo fie ne wabusia nice one. Ase. Right, enti dafinels about center and na yekodi enkomo no bomoden na pusu on homa no edroi ebeboa pa ma menye birthdays we say see menye birthdays we say see happy birthday to Akuya Lulu of Boase Dajene way from sweet boyfriend way from one casa sweet boyfriend or see a friend Andy Nana Yao Prempe aka Andy Lulu ono na ema happy birthday osi nyame from free adumu enko adumu na onye okese pa a glorious birthday to my friend Chris Nice way every systematic press ena oma awoda pay osi nyame from free adumu enko adumu na onye okese pa ada na kwaku birthday ba kono me wish na wosre mame fa frefo be enumbi enkomo ya di ye kakra baba be kan atoso na sima be enan e wo mani me fa frefo be mienu me nsabi na yen sorry 0551931931 0548931931 adamfo nkomo na yedi ye no kakra baba be kan atoso no brahoma no so na yenko hello midofo be ni hello yes please but you didn't be our casa free Okasa free hin. Okay, mami nti o medofo. Ah, de tenta adanfo de. Ebi ni mu ho. Ebi nkura ho boni. Ni ana na okasa, na bada. Akoye djuma bi oba. Na me sa ni bo akase mi ni se bu kwa no. Ah. E se magnet. A bori de me sa ba na e bi akufi. Ti ke so jaya kudu pa. Yeah, ban ya ka ho ni ye ban ma ka bu eja ewi ahye no ne ya de pana ne da wan ka ne ko fa ni o ya ban fo ai ni po ni hu an kasa ya dan fo ni da hu wona ne nam na ada fo kro na so ape dia me ne ma na me ho kire me woni nam bia da bia ho kire ma ka se kra nya ya ne ti mu se me ho to me ya dan fo hu mo nyami shira pa hello. Hey, hello. Good morning, champion IDJ. Where Boko SK Bolas Obwasi Coffee Groom Nyamene Nyamene Ewadin another better was it. And then she me the manager of Obwasi Asonkole. Sasko 1 Ekumbe Obienwo Oku community animal mo ejuma pa obo no Obwasi is Sasko e mo bi am child the great one Ofukom
asɛm na woka ne sei adamfoɔ bɔne nsi sɛ aware bɔne ɛna adamfo bɔne akɔ sɛ yɛfo mpɔne ɔnu sɛ masa wadamfoɔ ne na akɔ na ɛba wotɔ ne ma no wodi ane na adi woba ne na ɛba ɛnso woyɛ yi a wɔmpɛ adeɛ wɔkyia bra mene sɛ sɛ ne mpɛ biasa wate sɛ wokɔ so ano watɔ adeɛ bi ɛsɛ fata na wɔnwiwi ɛnso ɔno wobɛsere wɔno bɛkɔ wɔno bɛba ɛno adeɛ bia woyɛ bia no ɛnyɛ fa na baabu sɛ soodi wɔbɛn wɔ ame agya fa sɛ wokuru anaa yɛde fa nka bɛyɛ a wɛyɛ no yɛnso bi a wura nhyi adamfo fa mu ɛsiane sɛ awurade nya adamfo bi anyɛ fa ɛwɔ wɛyɛ sk bolas nyame ne hene ɔboase ne nyame yɛ adwuma nyame hyira wo pii hello bacho wodi ne baabi a wokasa firi good morning every day. Mami, mi patrol meet you. Asama open. Then the day and I made the water, no air young one. And I don't to be one for chance for more. Hey! Now, you say I did. Then I now where do more. Now, down for the womb, or more colonial so that. Now, down for me. Wa ada mi kwana mnenetu a mnenetu so bosu me nka onko adwuma nzi na danfo ne da so onko adwuma uhu no na nyame adu no no beko adwuma aso wotini mfonu wotisi wakọ adwuma no waba oba ya no obeye den ọba ní wà bẹ fa nọọdù n'epi ní ọmọ akọ bọ ẹsùsì kábà ọ̀nù nàdà nkọ ní hu a ndú nìkúrò ní so dà. N'adi de ní baako a na-ehu kura ní sẹ bẹẹma yi ẹkọ ọdún ní mmienu nyinaa na nam ẹnna ọmọ kọ nya abaama nìyẹ na dansi yẹ gyanefo ẹgyane aba bẹka kyerẹ ne maame no so data na pẹsa wọn so bẹka kyerẹ ne maame ne sẹ bẹba na polisifoɔ akyi n'atwi ɛma maame ihu bu ɔnyɛ no anadwo pere ayɛ kɔhwehwɛ bɛrima yi a sɛ wɔ mu kɔ no ɛna emime bɔɔyɛ no kɔ bi yɛ no kɔhwea mo nam and will come in more turn down to the down for the Koran, and will not jump go one and what the other one in my and now the new Casa did you. We didn't come the warren. What custom? I watch it, I was kin at once. Rana will try and you could show my effects, and then I dance none of the lack baby everything of this one. Ebe si nne na danfo na ehu ni ko mo bi ele be ma no so eti ni pa me ye ni ada ho a ye me ye ni na ho wo danfo mi because we dey ask me ko no dia mo nyamishra o kwa kumintimi mfa frefo bi breno ko onfa ncheme onfa ncheme me breno ko abuja aha na me di dwumadi ni besie dwumadie ne din ne Hour of Hope kwasiada anopa bia no nso kosi no nkrompa mu na yede dwumadie ebrewo me sorry ma menko bujare ankase na me fanchi asronko enkoma me mame CB wonni abusuane nyina mame CB me mwache anopa nyame onhyirawo na wonfam free adomo enko adomo mame nchira akua jemfua nyameche Akuya Jemfua Nyameche or San Antonio, Texas. Mrs. Adu Jemfi. Anopa Nyame on Shroud na one from free Adumo and call Adumo. Yafo once so over San Antonio, Texas. Anopa Michiao Stronko Equaso. Nyame on Shamo na one from free Adumo and call Adumo. Medofo Shawayon could grow ye. Na I don't phobia or your cobra. Udiagra or Bessel, Udiagra, Obekun. So see besa share biom dasene no hwe wabrabo yi
na hwɛ wo ho so eye. Your friend minister Kofi IBJ Macrao. That's an yɛbɛsa ahyia.